Olus fulfa pasene o tina matama ita i o le tātu o tunu. Na afia ia unga o le ngase o le kanesa le tausanga le te nei lua o lua tolu. O le to tele lavo i lātou na maua i le kanesa o le susu po le breast cancer. O le lui lea ua whenga i nei ma so se iete o le kanesa i Samoa. O le wha amalo si a tiri o lātou tāla inga ma por kalame wha alawi loa i lea tunu. E wha tatau le ngase le wha moe au tū. Ia vave ona sila fia tangata uma wha amtalanga ia unga o le nei wha mai. Ma vave wha ai loa ai le sosa iete. A wale tu ina atu le au nanga fo mai mo le whaia loa ni tonga fitinga. A o le io o ne tu ngā maonga ni a unga ia afi ai. O le masina le nei o ke topa u avema masina. E wha atino ai por kalame wha alawi loa le sosa iete o le kanesa. Ai lango malosi le malo. E ala ili mtanga aluenga o le soifua malo loina. E peo na wha ingoa lea por kalame wha alawi loa o le o ke topa piniki po le ping taupa. O tau mo whainga nei e la e iai le lanu piniki e le tangata, ai mai se o nisi o tausanga na vali piniki a toa, le wati tele le taulanga. O whaalia le pelestene o sosa iete le kanesa le whaafetai lea le whainga whaavai mua, o tau la mua ai lo tātou malo, o se whaailonga o le lango i tau mo whainga, e whaailoa i lo tātou o tunu le nei ngase whainga tā, e mawhai ono tonga fiti ma manuia sa tangata, pe avave iloa o na aunga. O se fina ngalo le pelestene o sosa iete o le kanesa, le fionga tau ili Alice Faulalo Stannenberg. Pe o le aunga le na o le pintoba po le okitopiniki a o le whalauloina, o le whatau o le afianga o tangata ai mai se tamaitai i le kanesa o susu. Na ua e sila fie tu se petolu se fulfapa sene o tangata e la vele cancer o tamaitai. O ni whawhita uli o lo whea ngai ma le society o kanesa i Samoa. O le me mua o le malama o tātou tangata me se tamaitai, te ine ma tamaitai ma tina whawhena i loa ua mau el kanesa o le susu. O le telo ta tangata ai mai se itua inu utua. E le o malama i le itu lea o le ngā luenga la lea mātou. E le mātou a campaign pe ua pe tolu le 5 tau tangata luai. E tau o le vave campaign po le vave iloa. O le winga o lea na mātou wo itua inu wha malama i komiti manu ese. A vave i loa pe vave masa o salo i ese meo whale tonu. I vave na longo va aise fo mai, vave nsaul fal mai. A o le tele o tangata, whatali se longo matu e tina ina, o tue i le tu lea, o le toe au ngā e tonga fiti, pe tu lo, o ina tipi susu. O le ngā luenga tele ale society o kanesa o le whalawi loa, ma ia vave na longo mai. O le whaletupele i enseri Samoa o se paanga to tino, ale society o le kanesa, na whai ai le sauninga e a matalo i ai por kalame whaalawi loa le o ke topa piniki o le neitu sanga. Ma sa foa i ai e le pūlenga o le whaletupe, se leni e se furu afe ta la mo ngā luenga, ale society o le kanesa. Sa sau noa i fo i le minsta o le soifua malolo ina. E mai tau atu e tele ni vaenga o le nei whenga whawai. Ma ta iala ua lewa tau sanga o na whatirina. Ma whata waina e le tātou sosaiete tū ma oti mō ka nesa i Samoa. E mana o mia pēa ngā luenga ma au aunanga a le tātou sosaiete tū ma oti o le ka nesa i Samoa. E lango sua ma ngā lue whatasi ma le tātou mtanga luenga o le soifua maloina. A wāre whaaua wina ma le whatinoina o ngā luenga masini au tū. Pe ona au ili manino i to tonu o le tātou te iala. I le masina nei o ke topa e langolangoina malosi e le tātou malo, le tau mawhainga a le tātou sosaiete o le kanesa i Samoa. I le latou Paul Kalame o le ping topa, o ke topa piniki, ina ia whalau lo ai e kanesa o susu, i to tonu o si o tātou watunoo. E whatawaina le la e o le ofu piniki, i to tonu o whale whaingaruenga,
I pisinisi mo matanga luenga tu oti ato ai. Mo matanga luenga le malo. Ina ia whalau lo ai le nei kanesa wa tele ina api ai le soifua. Ma le ola o tina matamai tai o statu watu nofu. Le mistau mtanga luenga le soifua maloloina, le fionga valasi lua pito fanua, to ngamanga ta fito sele. O pisinisi i tua e pei o fale ainga na saunia tau mafa, mo ngase tau fia le fale mai, o mari e toa tanu mawhiri lua i tua sivi, e peo na whaelo ai le mistau mtanga luenga le soifua maloloina, i le tatalaina o le ngā luenga le tūnoa po le umukuka, e ngase se ai tau mafa mo ngase i le fale mai au tū, i lo tātou motu i savai. O se miti le malo o tau nuu, a wāsa ta pena ni tau sanga o mawai, a o leo o tino mai, ma o le awha asau i nai tupe alu o le mtanga luenga, ai sili ona taua, a wā le a ngā sese ai tau mafa, e saunga le mu mo le soifua le leo ngase. O le a matanga o le vai aso, na te tala i lea ngā luenga na wha tupe lava i se leni wha sao, a le mtanga luenga o le soifua maroloina i le tau e tasi le miliona, wha se lau wafeta la. O le autu na fausia i lava se tu noa mo le mauta ngase i tua sivi, e peo na wha i roa le min star, le fionga valasi lua pito fanua to nga manga ta fito sele. I lana saunuanga te talalo i ai lea ngā luenga. O le tapena lava lea le mta ngā luenga o tangata whai ngā luenga wha pitoa, i la tau bo iei to mai maanga waa, e wha tino le ngā seseino tau mafa. O i la tau ia e au fiai le au kuka ma tangata he fisoa swani, ai maise i la tau iei to mai wha pitoa, i tau mafa paleni ma tau mafa tatau, mo le soifua maloloina o se ngase. O talitonu le minsta o ia ngā luenga uma wa whaatino le malo, e mōre le leima le manuia o tangata uma o le tātu utinu, ai maise ua sanga si ti ai, le au nanga tau soifua maloloina i Samoa. O iei nei le fio anga o sātu i atua se tasi o maota po se hall tele, i se tau mawhainga le nuu e wha o ngā ni sauninga te tele, ma so se wha moe, ai lisi atu ina ia mauai se isi ala ngā tupe fesoa swani, i ati na e sātu i atua mo le manuia o na tangata. O se ngā ruenga na e se whiri ngalo ali ima whaipule, e peo na lima whaatasi i aile komiti a tina me tama e tai, ma le kale sia me to tisi le fio anga, i o lātou sautau tupe ta i luas furu afe tā la, ma lango malo si fo i ai le polo keti o le miliona tā la le tu malo palori tasi, i lona whaatu peina. Na fesoa soari fo i matongi ma a uma i ai isi a inga me tangato le nuu, i le ngā luenga ma mawhai ei o na fausia lea maota tele o se multi-purpose hall, i le tau e tolu se lau lua sultasi afe, iwa se lau iwa sultasi ta la fitu sultasi sene. Whalia se tasi o matai o sātu i atua, le fionga le lua tu tongi mai lei, na mafua le whingalo matai ma le nu e fausia lea maota tele, ona i lea lava whai tua savai, e le aini maota te tele mo mea whai, whapea sāu ninga e to tele tangata e awai whapei o whai poiponga, maso whanau. O le talaina o lea ngā luenga, na wala au whaalo alo ai le fio anga i ro lātou sui whaipule, le mistao tina mtama i tai a tina e o fio anga maanga fiso tai, le fio ngā muripola ana rosa ale mori o, na te oti le lipina te tala alo i ai le maota. O le whanua o lo fausi ai lunga lea ngā luenga, o se foai ale e kale sia me tisi. O le whai ungo le masina o se tema umawai atu nei, na mai ai le por kala melua masina tu ava noa mtanga luenga leo fale pui, ma le toi fua taina, na tatala ai le whai to toi lo tātu utinu, e tu ina tu la au malosi o lo umia whaasori tu la fono, whapea mautu tau. Peitai o leo whai loe se li poti le toi wha apopoi o le isi lua vā yaso, mo le masina fau le nei o ke topa, e wha awa wai le ava noa. O whai loe le komisina o leo i lea li poti, e tele i tama i whana po pistols, wa whafo i atu, whapea whana o umi po rifles, whana i olo ta tere o na wha o ngai wha lalo ai mei tua lo. Se lau ta lana ave o se taui, i tangata na whafo i atu a lātu la au malosi, sori tu la fono, whapea mautu tau. Wa ave nei de whaatala o ula le mtanga luenga o puna o whaare nā tura masio si o mbanga i lo tātu mutino, wa wha i loa lau tene aile mana o mio ni tangata, e mawhai una lātou tu ina atu di mana onga po le expression of interest, e whaonga ai ni ati na e tau pi sinisi, whanua ma ele le malo o lo iai le whale o le RSA, lea o lo lisi le tati ana investments.
Stasi leo no whanga i lo ngā tonu o le tauranga i pia, o lo tolo to iai le tēna o pisi nisi tū maonti, mai tūra la ta fo i au nanga ese le malo. E peo na si le fia, o se tausanga i le mawatu na tūla i mai iai ni fite na inga, i le vāum tanga luenga o tiu te matupe maua, o lo iai le komite pūlea le ava malosi, ma le pūlenga o le pisi nisi o lo lisi ai nei le fale o le RSA, fa pea lea whanua o le malo. O lo iai pea lea pisi nisi le teime nei. Ai o le whaasara lau whalawa i tere ai o le toe whaonga ina o ia ase tale malo, i se isi ati na i tau pisi nisi, o le aso tolu sfutasi o ke topa, e wha mutai le awa noa mo nisi e fia ave o latu manaonga, e whaonga ia mea tau tino le malo mo nisi ati na e tau pisi nisi. O tala i o le o ngā tonu le vai aso, E silia ma le se lau fale oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi a ngai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai on awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ta lofa lava o tala le nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so, e to ulwa vasolo aina i timu wha asolo ina mamafa uanga i le afiafi. E angi mai savili mai le itu mātu sa sae o le atunuu, mai wha asolo ina malosi i le awauli. Mai tō wha atau savili i lona malosi e valus fulu kilomita i le itu la. O le vevela mo le so es fulu iwa tikeri, ma le malo luas fu tolu tikeri. O le angoto le la i le luas fu fitu minute te ai le itu la fitu i le afiafi. Mo le aso atayao e to ulu na i timu le tayao atayao, e ono mamafa, mai wha asolo ina langi le lei se taimi o le aso. E angi malia mai savili mai le itu mātu i sisifoanga i atu i le awauli. Vevela whamawina mo le aso atayao sulfitu tikeri, malona malulu e iwa tikeri. O le ao soa ele la i le toi tolu minute i le itu lai fitu, ma le angoto i fo le lusu valu minute te ai le itu lai fitu i le afiafia atayao. O lau tala nao le tau mo le so ma le aso atayao. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema, se iau lia le aso sefulu valu au katopa, e anga va umai le se i e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi au katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala, e lua miru te whaie lau talo sanga online, ai tasi li tu lai whaatali eite tali, e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited, le oval selau fitu fafa lua fitu. Oval selau fitu fafa lua fitu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi ina ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia Wins Quotes. Wala au loa fui maono mai umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fitu iwa tasi lua. Olua tasi fitu iwa tasi lua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e tō se aile se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Whauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whaupatolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po alo pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute. O le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o katopa i le iwa le tai au. Whailoa whailonga i le afro se fulu lua i le awauni o le aso
so lavaranga. Fabor bole ena o videos at a mighty taito tasi. But we are telling lot of mighty mai pulenga mala ofenga wenga ale radio Samoa. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua. Ole va ainga o so singa se pe amana o mia. E fa tino e foi ma tui o le fa na witi. O tui la ko witi is fluiva mo ila tau is fluon tau sanga malunga atu. Fa pea ma tui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wa noe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa.
Ena ma le vai o le Vino Records i le ringai ngola woli ina ualo se fulu miro te wate nei le July se fulu ma le lua to e fa tal fan tu le ringai ngola woli le so lulu le ya so lua le rima siro topa lua fe lua fa ma lo le on sai ma lo le tawa tai pa ia ma lo le tanto tu lo fe ngai fo ma ma lo longa ia po vai ainga o le ringai ngola woli ola so le tupu le nei inisio tautua ia marisi fo au nanga ia talusia ole na ua fa mo fo ia tātou pili e wa le siana mea le o kia ngai kako ole au mai o le si se le ni sa tu e ave fai e le rent to tongi e le rent ia wai yo tanti e ia le mo kesi lantou ole mo kesi ia na usi le fiele au fai mo kesi ia le paketi na voi le le se leni ia wai fai ia stinga ina voi le le sala ia pe va pele fa misi pe mengi o la mo kes ai tanto tala no ile menta o le rent e fa madan tu antu a wala fa misia a wai tele lo ale me tupu e on tu foi le vai so fo ia o ye fo malesi fa la vlave o ye fo ile si me alu ia ile tupe o ye fo tanganta ia si mai o ye fo ile me e ta tang ona e nga ye o le me la le a fa mo e je lava vai nga ta o ia mo lo so I fu mo lo tanto wola tu tonu ni ia tu o anu le tupe me uma ia ona le ia le se me te popole ia o ke ri fa lo ngoanga mali mo se si le mele o le kausa mil fala o le vai so antoa ke ri fa lo ngofo nga mali se si mo I le kau mafa o le sai mingi I le vai so antoa o ke ri fa lo ngofo ia nga o ki se si ringu ki le vai so ankoa vai le o le antunu o le nei ia ma antunu I fafu ia na wa I sila fia mau tātou lo e tu pea mea uma ai o mea ia ta wen te tau ona tātou wha mua ai e kele a pātou I leisi tu e te le ia nga ia tu fui lele I tua I whawhaon tolo maonta po no mlawa ia o le mea nei tau ona wha mua o le rent o le mo kesi o le pili o le eletise ia ma le pili o le vai ia wa o mea na wa a le kokongia ia mfeonga le ai so fale a le se fale o fe la me la e no foi lua a le tongiel el tise o lo winga le ola le kipoki le ola le vivela le ola mal pawa nga e fanga I lau telefoni le ola I mal internet wa va ir ke le ola fale kom ia a le tongia mal vai ia rongo ia buka ko ki vai mer kwa ai le o le benga le ka ke o mai ergia ku le ka ke o mai ina ia sa ili le manuia ia wa o tatu ainga nei ia male ai tau malele le tau tua le tudo mo ainga I sa mo fa malo atu le fitelenga ia tu tia mo le tau maftanga pe o le yai mai le tai ona le la se o le me fo ile a wo le dei o le tatu maftai le tau o na fonga mo le polograme a wo le mafonga mo se o le fo ile tu lai fa ia ona tātou tauma vaila ia le malo le sai malo le fa malo lo si e me jo wantu le wa so anga yane le tuno o Iran I tutonu o le tawinga le fa nei I le va o le vaenga a le Hezbollah mai le panona ia ma le tuno o Israelu o le ripoti pe o na ta wa mai I le po na po ia po o le so ia tātou wala po o le ana tawhanaina e afo e le au taula Iran ia ni lo ke ti tuksan lea ma le lua se lau mo tupu ia sa fa pe leo na fa le anga ina inisio no fuanga I tonu Israelu ia antoa I foi ia ma le mua I onisi foi fale e pe ona ta ua mai le lipoti pitai o le fa mai ia le au taua Israelu e le ai ni tangata na fa pe leo na fa mlu o li ai I leo sfa inga lea Iran ia mai a foi o le tele o nei lo ke tipe o na whaina I na mai tono Iran anga I Israelu na whapelea o na saikolosi foi ia mea taua Israelu lea au ina mai ila tuto o Amerika ia mai o le teimi lale nei o le a tātou whaatali pe o le a whaatali fo I le lalola po o le a la le sila asanga wai madatua e so o anturu nei Israelu ia o le iai male vaenga le ta ua Gaza le iai nei tangata Palestina ia so o antuai ma ina I fefo I Lebanona le was fa ia nei Israelu te mini ona o le oso fa lava mai fo I o le vaenga le Hezbollah ia o le laua apa mai lo ma Iran
ia lona winga ia ele ska mai kawana melela o ti tanto I to tonu o nei antunu o le me wale na uta o le vainga ona e ono an wa ilunga le ta wal pingsing e wa ilunga ma le ta wal swap pe a fa o le a matua I fa la wa itel ia le ta wal nei I na I sa e tu to tonu ia tanto tatan tanto talo sia ia nai o tangata ia makua I kinga hinga I le vale o tina mafana ai mai se lava nei toi ida mana I lo man tutua ia fe le te mafuta mo le vainga o le wuli ko kwai le ki ku la uta mafutang mana tua nei toi ina mana I lo man tua a umanga nga I CC4 a nga I sasa a nga I man tua nga I tonga wa le lo se me o le au ia ia wa on tu me fe me o le se fe ma le mu ia pa fu nga ban pom ia o mai le ko fo I men no foi ai pa fu nga ma rispo yo e fai tanga te to light ai tinga I na ia le to tele o tanga ya sta sino vainga mo lo si le fiel le vainga la wo ya finga yima vai inga ya mi se la vale como mai nga wen yo o ai na tinga ina vo ya to ele ne ya kama voi le nga umanga e kausa mil fale inga so an wakwa I o ko sa wa tolo ipata utu male peli sulla mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali vali le pasina se I esu solo ia samo alo uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o vai singano ono ai tine matama yung alona awala lao papa le pasina se I esu solo ia samo alo uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele
Berina ole Pacifica e fai mamita vitanga ya ita Wafa apea ona lawi loa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esusulu Ia Samoa lo uatulu Se I vai mafia hiyanga Ie banga atele matama Olo osisi vai mapepese Matata la tokulele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Vivianga o le rivango la woli le fenga yo le tru ma fenga mano longa mai nga wenga le ngata wi le vai ainga ole neia solulu e fela nga o le wa mo fo le tanto filo inga ma le fianga le loli le li polo le tu mala udanga le jima na huso orus I o ta huhu ilona la lava tal vantu ngal wal mana malo le fo yo le faiva ma lo fo le tawa tai wa afo le riva yesu Fal vai aso ele afale alo pole ele ia te oi ma fa pe foi le pai la slasia si o tato tunu ma lo la bata wa tai ma lo foi le pa ma lo se le aso e lo foi na e etu anga le tato ofisa ia me stili la wa taunu mal manuia ia ele ngata ile ia wa fa ponga pole tunu lo tautu ele ne ia so foi pe la vi inga ile di ilo so fo tautu si o lo vai ngata ile so fo la le tunu fatala fatoi pesa mo lo tunu pele na lo fatal palava ma lo le ngadu ne yes ya tanto te tau fai fa ma lo lava wai afa lo le yeso pe o dia la solu ya pe wa tanto wa to nu vo ile le tum manga ya ono le anta o pe tanto o dia ya pe wa mata ne tau fa se mai vo ile lalo ile anga tu le fa ngolo va yeso anga tu langa na ia ua lava po I la tolo fa penan fa ngalo nga yaso e lima ya la tolo fa ngalo nga yaso e balu o yaso e ono ya te malo lo a ko la spalile ala la va fa yata to me le anga se o le lima vai mal fia mal le tango lima mal le ta ua mal le fia no vol fa ya Mai ya la ka ko ele ka ua Hani, ma tau tia voi le to e nganga na fou so le wa e mai ri le ufionga la lori. Oi. Pe tu langa le iai e pe tu me ia ale kusi au ka. O le kusi fali. Ava ta tu mala le fa pe o la ta to fia poto fo inga wenga la autostrada pe o to la sunga male fo el tato radio Samoa. Ya lava ya ngana upunga o le ngana fa pa ngo pie ya pa pe o la to lo fe mala nga ya I pa tete business class o se me fa pena ai a $100 le tau so le nga o le ka o le lo ke do
Ya mana tua fo ila ta to le ele mau fo le fa ba ye tu pu tanga ta ye lo na ia nu mo lo na ia ai. To puata ata to Malona Castle o lona lava mota o lona lao o lona castle na o ia foi tu puai e sa o ila ya ta to ile ta hotel ya ai le ngata ile e ta wa ta to ile so se ta ti lava ta o ile Mali ya ta lo sia o se sasi le titi a fa pe foi le lo se sasi na fo foi ya hotel ya lan fa le to no ta to fa mo le ta to te masalo lava la fa watu o fetalai te masalo lava te lena o tau ma watu nele taiao ia le sunga ya tiatia fa pe o kuise se me ai ngal fo mai kuise la ya io te matalo ta sile tu se le nei ke kuise lo fa pe lai no nao lo fa pa sa mo la wa pa ya le au wa kiri ya le vai no Michel o fantu ya ni o fantu ya vai o ke so nga fa lo ke le wa nga ke alu koko a do ko I fa le am se si lo nga ke alu koko so ta lo fa ni le uso wa makala banga fu mai o ka kala sa o de kaula ya mami ba fa ya o de ke ka mo ya ole foi makisau ia ku matai le otaile ai ane sua faile ila stona io lewo piki ma u isi au ia ka alo le skoma wa mai e peole ole Michel o fanata te Michel o fantu ai le ftalinga ia tutia ole fa mai o nga ia so le misianga ia swimming pool fa so le ka fia mo voi lan ko nga usunga ke usu ai ka o mari ala kuma ka makai ka Bueno, fare per un model macamaca. O le swimming pool e fa malo stino ai lo che macamacai. Ya Antonio ai se mele ka ko mai mai ko rengi ngara. Como que vai a kwala, como le sa ungi le World Cup foi le ka sanga fo a tamaita ile foi yo Britania. O nga lui le vanga e politics au kama. Ya, malo antul ftelinga ya te tiele na tu mai le tai ona lila. Si oni mai fo ile ni vai ngole a wo. O le na sa no la ujonga ile lo li fo ile le so na fi le malo fa o le sa pa o fa na. E affecta la mo ila tu ye fa tu wina da vale ni. E o antu lava ile vai so fo le fa ma dan tu le sa pa o fa na. E o te le lo la ia pe na fa pe I mai le na tang. E o mai ile tai ona ile ujonga le lo li. Le tulanga le taimine o lo fatu na foi de star sanga statue tamamalo na alo na nga imi pio tatu fa kunga lewa wa la tu ya tatu fa sala na mai ya walo e so solid pequeno lo sa mana tu foi o le ta vale pio stasi fo io tamali io le tunu o failangi le folanga o la ia mau o le ta vale o le taule le ale o le ainga mali ma vai le ainga moni le e o ta vale foi tau na yese a mana ia foi se leo alu ma fa na wai o pay level o majority level fa na no ta vale o la to e a onga taia o uli a fiafi o le lotu o me faia ale kale sia me fa pena fe wai foi alu ma fa na e fe wai e tau po la na council poll ia tamai ki tono ta vale ia pay o tasina ta fa ata ia o le me moni lava ma na ia lava lo ngai mai pe la na la fa mi fa talanga ta si o tamali o lo fa tumu ta sanga taimi nei na ngai mat fale na faile tonu mat faltua ta vale na mia o le spulu no foa e mo ila vai le to tele la to ainga ia ai alo lo ai luma ia nga fo ia le ngata ile o tulanga yo mawai tau no mai lo fisa tila le fine ile ta vale o le Toyota Hilux mana o ai to sui le tatu ta vale mai spulu no foa na ile Toyota Hilux ona winga o tasi na vaenga pen fala ulo atu yo tai mi tonga a onga o le ini me fai el fale au fia sa ide sta vale o mai mo walo tatu felo ine ai e afeta la le tatu me alo fala vala to via nanga mole conditions get tauna sa india la tau sanga pe na fo ila to e o atu lava ile asa o la sapa pa o fana
uma matoanga wa onga le nei lua vai aso e faa o pe o ala ni fai nga malo falo ia tai pe o le referral o ani si vai o trade in ia pe fola trade in le fa file o fata le fa fi trade ai a vai na fa pena ele a fia I lava le ngalo fa mo alu fa na pe fa silia la tala ina se ma ngeling malo fa tai ya tunu le ta wana vai tau se le tu sanga ia ole a so sa ta ma ole sa tina ia le foi la usa ni antu le sa pa pa fa na ia ma lo le fa so ia ole mesili na e mo le ta vale ia ole na foi mo wai mesina ma lo fa mo le fa na ia ta wala mai le ta ma mal tina ia me se fu fa na foi gal wengal di wang ta le amana tua la o levanta pena fufua fa pe fiasiati ia pe fa pe o le grandpa o alum fa na po le grandma o lo loi Hastings o lo loi Wellington van fa pena o leva na ma fa po ise ai fa ia ta dia le talsanga mo le tava le tele anga ia to mo ma le tupe fa tino ile pa nga malanga I lo u tu ile ta vale ia ta maftanga I lo pena si tupe lo mtua ma to ina pa nga ia tu asiati ia o le tasi na te le o le sosoania le tata o nanga pei lava o na whamanatu atu le amatanga o le tausanga o tua nai I le o to iainia tato sponsors ia ai wa tu lava le malosi anga I tonu lava ia I lato o lo whaonga ina le o nanga po le tato chimana I male whaloafu Lelik malo va la se tulanga ye fo le la to ye ala to la sene am ta vale le learners o ma fa yona ta sanga ina sta valenga atatele se e atu le vainga lea a le wo to mana tua moni le la talaina o foi la sotama sotama pito tiren fai ngo fie ia awa mo wale le pusa ududia tama I mo foi la sa ele yang mesa sa ia wa ka kuere fi mesa si vanga na fu le sa tina ia ale pakia pa le kai au o ar ke mirkonga a so le ia le o sa tina hari ese le me alofa ese le si me alofa pa solo vai tambai a koe fai male makua e kaunga tina le po koe pa solo saule le ko inga o le aso ka ko fe mai kam ki mai sau pusa ngai ngoi ngai ko ke ka fa wa nga me sia fa o ko ke o se me le vese si o ko ingo ai mai se ving ngando pusa ngai o se wa ai lo ia to tamai maria la vai au ia pe au fa no mo titina pe mai nei mat fa so oi ala ko inga fa ngo fia ia o io ka pe nga kula nga pusa pale ka fa oi ma oi so ai wile ia ole tina ta to titilo ia e tele lava le fai va lo fai e tina na to e o fai nga luenga ai amata tu lava ta tele o lunga ta te sa uni mai ko leva na lunga tina ta pena ia lom fa na mo le onga o auli pa ia ele breakfast o tinale leila na ali atema ia tono nisi na tina ia vangi so ka ko vole le va pe o ele ai se eu fakar kalipe va ve ala ilunga le ali ila lu ka penga ia le lancha ka mai kiringi ka ya ai le lo potinala ia la ilunga o mun ka penga ka mai ki ko el final venga ala mo ya tama ele se muta fa yo tamale we o le faitanga meari ngat o le sina ngarwenga e makwa kinga inga ya tamai nei New Zealand ai relo o le makwa manga ya o le falkala bla foi le fa so mar faika moni le leila tala inga ile de pelo o le tele lava tai pe osto nai a uli o taiao ya fa pena foi e afe mai ri to tele atu fa so mta tari va of mai a mo sa popla kanga me ile kanga bere dungai na ko kusala tapolo lo kanga me le se sikiru fai kala o asa we fai kala ia na sa esa we fala la be ia no fai ngadwen eso le ia pero o tiene na tamale ole ia pe pola la fa na te vai la vai a ofia ia lo watali matua ia lo avela na ia la tutanga me na la top to e sau ina tra fole to e piki pe kuri fole la ko kingi penga venga la to tina e piki mai pe fole la ko kingi penga venga de piki mai de tanga me sa le la ba e so fuanga swing so fuanga we need New Zealand ma sa mo me na ya ma lo ile
O le mele we ia le tupa le o tama ua le anga I fo ile le market le ye le tano ava fo ile le yaso I sambo ia pe o I le usa ili mai ia po ai le fi ia o fo ile fi kala ngo ia o fo ile fi anga ia tu ia sa singa fo ile le il fa le tano la o fale tongo anga I fale tongo na le fo ngoi di si vai na ya sa o fo la di si vai na po le ya o ke po le fo o fo le fa yo kala o so la banga nga kala ngo yo ku a wa kala ngo yo ku ko pela ko o nenga e ka mala ko ku a o kala ngo mo yo lu ma ye bai ka di ku ya ma to fa so ya le na to ma do la vale fa so fo le ya so ile le talinga tai malo ia le tulanga pe o le ia tantu ta vale ia mi se la vale sene na le lena spe ma fion tali stan sanga mostava Nai ia ele fa pe fa ya tu ma fai na fai tu sa pe le so le sene ina fa pe le na wa u po le tata una ngal chimana le ai ua tele lava o nanga o nai ma fai una fai e au nomo se le sene fua me uma lava nga I lau profile o lau financial profile o lau tupe maua, tupe whasoina lau bank statement ai maise le tala anga o lau swafa. E o fo I le learner license o le nau mo whaina approve vai le tele o ta vale te tele vai taimi la sa ngata lava le sulfa afet po le lua spolu le maua lunga le learner sa iai. A tele lava le swinga I tūlanga o tau le sene pe na whapsiringia. O le si vaenga pe o na yeia tātou passport ya a taitainga la o I la tau leo mai visa o na fo mawhai o na whatino ina pa e depends la I dunga o le tūlanga o lo yei lau visa me whapena ia aile o toe yei se tūlanga a whapea lo la e te visa whai ngalbenga ia wale mawhai o na whai le ai ua mawhai lava o na whatino le te leo talsanga I so se mea lewai tau o na o le te leo swing o finance wa iaia te man le malo fa tai I le suia inga fo ile lo tula fono I le fa nga yo ina le o ta sanga le vai tau a to no le sil fiele tu ya tau tau finga ta le titi lava la se so ni le usionga mal tanto nga fa fingo fiele vai taimi nei mai me sa iai sa te le lava le no tia sa iai taimi nei lawa a mata o na tau whiololo mai wa mawhai lava o na mata tala po inisi no tanga sa iai I tūlanga lava tau wha finance ai o lo iai fo I lava ia finance o lo fa pe na o na malo si lava la tau I le tūla fono o nisi o finance ia o lewa mwhai o na la tu tadia ni tal sanga sa le ma ia se finance tasi pe lua pe ona I pena saunola talai na tūlanga o le fa faina talo ia lewa ia awala pa pena fo ia ailenga tailea o lo ia fo le tato finance o le lo ia nei auto leasing and finance o lo pa pena ona talia tu moilato fo ia o le talia ina mai I finance tele ono le tu nga lo ia le tūlanga ile swafa ia polava nisi no ngati o lo ia lunga o vaenga tau tupe ai e te tau ona ia te oila possibility e mawhai na tongi le tāwale pauna le lato o ia inga o lo ia teo man le malo fa tai mai tau ina to tele le malo le tu anga I mai lau tau tu ia mai fa fo to o kila o le ma fu anga le vaenga nga patai o te matalo Pea o ka muri le fatua o le tūlanga le ia o le tele o palta vale sa fa pena ona I lo mol mawina le o leva ona la to pisi I lunga o le Facebook e ia le au wala lunga o Facebook e se fo ile le tūlanga pe on fa nga ina inisio au nanga ia le ala wa fa nga ina fo le tato o nanga ma o le wa ai le tele o le se senga mai le mesa ia ma le tūlanga o lo pisi lunga o tato online e pol tato messenger lunga Facebook pe ona iai nei vai tau le tele o tato side up mai fafo ai le ngata ilea e o lawe tonu le tala whātai tonu lava o kilani pe whala inisi le taiao o lunga o Facebook na sila iai o vaenga po I le tūlanga le pe na talai ia o le tele po I lato I o nisi o uma o na whatawina sa lato wainga ia po paanga ia po nisi po ia va e masan iai I ekalesia ia ole e awala mai ai ali la tu sota inga pe o tūlanga na se umanu mai fala
Malo fa tai malo le tautua ta vale mo Samoa ia o te loa i leo se mea fōle da mea o nai te lele avano e avei tātou ta vale mo ai ngi Samoa. Sila pia wa sui le tūlanga ua iai le vaitaule nei ma le tūlanga sa iai. O le vaitaule nei ua tāpun puri lama tātou financia sa whaia tātou ta vale mo Samoa. Ai o le financial o tātou ngā lua whātasi. Whai o e whapunga mai lo mena o mia te ta vale mo Samoa. Ai le iai sau security o iai. Lo na wingo e te tauna i sau ta vale wa umana tutongi. E whai ele ta vale a wale ta whinga lau security a wale mai mawale taimi te a whio mai iai. A wā e le talia ina lau ta vale mo Samoa. Tu mau pele tātou promotions pe o na iai le tūlanga o le tongi o pāsese o le vaa. A vele ta vale i Samoa. Tau ar piki apur taimi nei ma tātou skulu no fōa lau o tu lava i leo no afte. Lima afte vau se lau, lima afte iwa se lau. Le tupe la fōa i tā vale tele ia. Ai ka tongi lava e lau kampania vaenga so soani ai mo oe. Pau le tūlanga ia ia approve le tau o le tā vale lunga o le whamalama. Le nao le tupe e te tongi ina mai ia ao le avenga i Samoa la ngafa lea ma le tātou o visa. Lua o le tatauna mai lau AA po le tātou infinia. E siaki le tā vale e mo Samoa. Ia ni nai vaenga na. Taunu tā vale Samoa ia te oe lava le o lo iela team and find so son ia te oe telling la tō sa ua la tō tā vale ta ilus fumalu afe vaenga pa pēnā la tō kiute ia lena maua le sosoni mai la team mai Samoa. Lena abe tua ta ilima afe tā la ma ta tōlu afe tā la. Iai awala tawan sila fia. Ia ai me tau ona whaamaria ina e le lawa lo suma maliu mai ona whaalawilo atu leo awala o lo mana o mia mai e Samoa e le Coston e mawhai ei ona lato sto swani moe. Malo whaamtaia o ani si vaenga e ao na whaamaratu le tātou o taro ia e le into e whaamaratu mai le tātou tuantus ia ma wala fui o sautai e toile pa ia malo Samoa. Tai, tūlanga mo mua lava awane ngalo ia te oe tu whamanatu atu school holidays o le utatu iei se i o tu lava whamanatu ina o le asapa pae o le alom whanau awane ngalo ia te oe ape tā la lea ua wha mea alofa ina nei no na winga i leo tu einia tatu whainga mea alofa tā mātani ei tatu whatastati inei ma alom whanau tatu whainga musika barbecue tau wanga pese e leo tu iei au watu sa o lava le ape tā la i loa au pe aanga i mai whatausu sa i to tonu le lua mai aso nei pai ngā mea alofa le nā mo tuanga wa onga ma le asau pai o alam whanau. Le ngata i lea e tu maulawa tātou promotions pe ona iai le tātou wafe tā la mo le referral ia e pe nā poi i le trade-in. Talo trade-ins, sulu i wa afe le trade-in a le stasio ainga lea e afo le lato BMW le train mai le la tongi le se atu nei le afo le settlement because it's only 18,000 something le tupio o mai tongi ese mai tonu lato BMW I ave lato brand new car le tato XUV 700 pa pena fo le tato ainga le fo insainia ali wa fe mon tupio o le finance le tava le fale tonu to tongi ese el tato company ia pola company le tato valu afe motupu le na ia o leo faile lato ve ia ai ave au le taavale leo fale tonu pen pafonga ia ele pau io o lato o lo mowal so sani vaenga ia ai tatau na sila fia le o lato fata watu taavale ia te o le ama wai le so sani tu langa trade in for cash o le al tupe o lo emana o mia lau taavale e tatau na approve le tau atoa ai o le tūlanga iai pe whape lima se lau e oa tūlava i le tōru sulu afe pe fia lava o al maulunga na lena tōni stasio ainga e ma whaino patua ia te oile cash pe a whai o lo patau wina so sa i ti whaupunga whawhai ngō fie wha mole whapunga mai le te watunu pele o te le whaataua ni ta avale tuai whaila o e whapunga mai whape pia whaatau mai lau ta avale o te le tania ina whai ele whaataua sau ta avale mai a ta isi a tatu ainga taumsi le fia tatu piki apu fowal mahintwa na lava o fal fa fe ta lalo na winga anu male me alofa o alu fa na do no winga o lima afil se leni e te mowaina le pelo o male tatu ofisa patantanola o fenga winga sila mai moya tatu tavali fo brand new castle Mahindra XUV 700 pa pena tatu Scorpio ia ai le ngata ilea
o le tūlanga fui pere ia tātou piki apu pe ono tau. A tere nau nai tāwale used cars, mo tāwale tuai lo iai, te whirwhiri mai iai, mai se poi tātou SUV mo tātou mātua, wa whai tā fui na mauru I lalo tulou, lawa whawhonganga I tāwale la iti, ia tāwale tau whiololoane o whitau I mo lātou. Sport cars mo anam whanau, ai suma maliu mai le tātou tuatusi, I le lua balu, Atkinson Avenue ni tātou, balu Atkinson Avenue ni o tau, o lo ele tātou tau tua whatau pa ale chimana, ai le ngata ilea, wa il tato telefoni vala ufua mo tato lua oi ole over se lau chi mano mera tasi over se lau fao no lua ono lua tasi over se lau fao no lua ono lua tasi le tato telefoni vala ufua telefoni ole ofisa inunga ine kilani ole lua fitu o fa o lua fitu ole o iwa le na e te vala au mai ai fatata no la vala ngana manatua tato ngā venga uma o lo iei ai inga mtutu unga whapitoa e te tau lava o na maa lava mautengia ni nā whasam launga mat whalalo ai whawhaitele lava laftalinga te tia o ia laftalinga Toi maun whakal ia te tia se ia te manu whawhaitele lava I laftalinga e mai te poile tato Radio Samoa mai tai au le sumele o ia tamaiti pa ia poina nei I lau tā whau ia ma Ia tā whauna nei ia sau malvaenga ma lo lava le tautua whawhaitele lava pole lo le nei aso whasoi fo ia Samoa. Soi fo mai manuia le fionga le loli I angal malmana taingal malmana e peo whaafunga jile turu o le tautua mala unanga ala jimara huseu oro sa wala sa ilinga leo sa utavali nai mawala mea lof e awhintala mo leo sa pa e o whanau ia langan taile e leo tau fia I nisi promotion o lo whanga solo I le nei fo I vaintau o le tausanga. Tolu malafu meru tonu tala o le tasi tala I vai whanua mai a se uli malau leifi. Tasi lima I vatolu amo. Radio Samoa. Whapoponga o tātou porkalame o le lui tau mo e. Te o whalofa atu ai, whatalofa atu ai I lau whasau saunga I le nei whai wāanga o le aso. Filipi no nam tau pue lua o le whai upasul martolo tu se la apostolo Paulo le kālisia Filipi e fia whai tauina whapea. A wā o le atua o ia le ngalua I te tonu ia te o tau I lona finangaro alofa. Ina ia o tau loto mangalu lue iai. Aua o le atua, o ia le ngalua I te tonu ia te o tau, I lona finangalo alofa. Ina ia o tau loto, mangalu lue iai. Waianga lona lua o le tau talanga sa whai atu. I la soa na whipiku I eiti. Ia veo e o sangata e fia ngā osi ni mele lei. Fau ni mele lei. E fō ni mele lei. O lea la tau tala la apostolo Paulo le kālisia Filipi. Mai o lo ngalue le tua te tonu ia te oe. E whapea foi la le lui mo oe mau le ta I le nei vaanga o le aso. O lo ngalue le nganga o le tua te tonu ia te oe. E au maia se mele lei e manu ia I le ngata o lo ainga. Le atunu. Mai se o le kālisia. Ai vai le manga, ai mai. A wā o le tua o ia le ngalue te tonu ia te I tātou. I lona finangalo alofa. E le ai ma se mea le anga. E sau ma le finangalo le atua. E le sa wai se pepelo, e le sa wai se whamauanunga, e le sa wai se whao malo, e le sa wai ingi winga whaiku au, ma winga whaasua rua, e ke le kau ke le mauai I le finangalo alofa o le atua, ia ni winga whapena. O le mela le mana umia, ia fōlinga tātou ia te ia pe o le tūsere kenesi. A le vugo wha manatu mai la apostolo Paulo. Pe mea, mai o lo ngā lue le tu. A e whatanga la le tu, e ngā lue I tonu ia te oe. Ngā mangaku le leia, e kupu al filemu. A e mai sere vahanga le. O le mi o tonu mar wha maoni. E le leia, ma so o longa le leia, ma mangu ia I le atunu. O le ainga. A e mai sere le kālesia. Ia wha mahalo sila nā mo oe.
A ye tu te mawhaiwa. A wane ngalo ia te oe. Whaatanga ngā lua ngā lea tu e te tono lo loto. Ina ia sau wai le mea le leina i te tono. E le ngata e manui ais. E manui ai fo oe malo ainga. Ia wa manui a le tuai. I lo fi tai tunga i whea umu whaiwa o whea ngai e pēa. Malolo no sai funa mo e fa tala fat fo ta poinga le tuno le nei tula ole uli tala mo le nei yaso tala to mo a fianga fatu le tama o ma fo fa so fiesta ma jo samo so tanga malolo malolo ina le ma fo fau mai ale to wa fianga malolo fa ta si le sa ti fa malo si a be e ta il pasika ta longa fa lo o pitaya tala no nga o mai on a mata mo so anga mo ta fa io champini le cruiserweight a fa ya il fa lo telino ni tala. O te matai au sa mo so su e pai longa maulunga de Masters in University of Okilani o tilo. E sa i le so tanga i va fa ma ya a le fatu por cardiovascular disease, ma le ola maulu ino le va fa fa te Pacifica. Ai patino le e le to pa o tama. Fa alia a niva hanken. E ye ma fo ango me tupu. Ma le mea sa o ilona te maa sa mo mi eisi to tonga e whaia i ala totolo na fatu sa bloka. Sa mafoi o ne ia tilo ili nei mata opun. Ma ua tilo ai nga Pasifika e a fia i wha mai fatu e a wai i ana sa i linga. Whalia e hanken, i tangata Pasifika o eisi tūlanga e le mo whaiona tala no whala wai tele. Ma se wha moe moenga o le tū paori e malo ro siatu e uno le mare mo mio se fsoswani. Ma i ta u foi. O whaalongono le whaingo fio na a fio se mea le masani ai o ne iai ni whaalongono tanga te Pasifika. La e whaatu sei nai le tu paori Pasifika i a Maui le ata ti whanga le moana. E pēona tilo fo i ai le tō telo te maiti o se tanga te power tele. Ia se Yuli Dwayne The Rock Johnson o loo whai angoa i a Maui le ata o whaatu sei nai o se i Pasifika tino le lei malosi ma power. A e le manato hangen. Olo ave se sei nai se falo ngona i tanga te Pasifika i wha pelea o le tu paori e te tau na wha pena e pe o Maui. Le mafo anga le na o tamu whai e whatino se suenga ma ia amatai nai tala tana noanga o le ngata na o le tu paori ai o le ainga atoa. Ma ia fesili ni ai pe o le ale me tupu mai pe a whai o le taiulo le ainga e whai ngofio na a fia le mai patu ai o Maui o le o toe malo sepe o Maui. Mai paula mea iai, o le tutufa atasi, ma whelangang mai. Whali e hankin, e mana o e malamba pe wha pe fei wha mau maunga tang te Pasifika e a whia wha mai fatu o na wha i titia i se le lei. Che foi numero e piona i tāuai o se popolenga. Ma tangata Pasifika sa a whia wha mai fatu e fia avea ma maenga o le suasanga, wa ia tāpai nā i e wha so te atu i le e-maili o le wha, H-U-N-U, valu, Eva at aucklanduni.ac.nz. O tapaina se ali whapito i toinga tūla whono i le malo e whaalu tupe polo kalame tong whitia a whianga o tangata i le vema vai super addiction. E tonga whitia i pungai o sori ngā tūla whono. Nei lore whaalu le whaitau biliona tala i le kaloka ingo tangata. La te mai nei sa whaasolo i le malo i le swinga i whaasalanga o tangata e a whiai. Ma le whaalo te tele ino le whaonga ino le whaopoponga o whaasalanga mo tangata e stolia tu la pono. A o te tala i tua i lalo tutunga, palola, a po le loka ina foi. O se step muamole i le ala i ati le whaataunuina o le marianga i le whainga malo whaapaanga i le valo le national ma le pātia le New Zealand First. E whaona mo whaina wa ia i le whaalua ino le numero tangata loka ina. Ma whaitau piliona tāla le matanga runga o wharepui e whaaluai. Ai rarito mai whaatontonu mo whaala u whaasaina ma le ama malosi o e whaalia. O le ngā tupe, e ma whainu whaalu se whaopoponga o whaamasinonga mo whaala u whaasaina e peona whaamaoni aina. E tu ui titia le toisuli tula whono. O le marienga le Vale National ma New Zealand First o le whaamalosi e le whaopoponga o whaasalanga mo pangota e toisuli tula whono a palola te tala i tua i lalo a inga e po le loka ina foi. Ai o whaatekta inga le matanga runga o whaamistonga sa mawai. O lea whainga e whaatupula i eire numero pangota i le sefuruaste. I le tō telo i lato e soli tu la whono lai kita ala iti.
Whaari ai e leri whapito e sori ngā tūla whona mani whatonu mo whalau whasaina road to Brooking. O se whatinonga o le a mai mai wai le ano noa i o tupe. Mai e tā wai o tupe whaanu e loka ina te ngate pika siri atu na lelei whao ngā. I le whaatamoa ina leo ni whamasinonga mōtonga whitinga wa whianai whalau whasaina. Ma le ama mahalosi. Mai Israel o whaari a Israel o pomu whananu ma mao sa whanainane e le malo Iran i lo latu o tinu. O se latu mea se pita terelea. Ma o tau tino e Israel o la latu tue tali neos fa inga Iran. Ta ripo ti aisa a rinyo fe e tonu ore tunu ato a lafi tanga te ino whanga o la tanga. O leos fa inga Iran o fa ino o mai ona whaari e whae Amerika e whape. O lo sa unioni e Iran whanaina ni ana pomu whaatun tonu aru mao pasanga ya Israelun. Wa mai alawa na whae loa le President o Amerika Joe Biden i le langalonga ina malo se Amerika o Israelu. O leos whainga Iran, talia i os whainga Israelu o whaia i le panona, e pe ona whasio tiaini so tai tai o le vanga o fita, Hezbollah i le panona. O lo i eise popolenga tele i leos whainga Iran i nei whaos no fi eise tawo tele e tulu sai tutu tonu. O wharia e Amerika o le after ia Iran mani a whianga o ngonga i ana pomu sa whana nga i Israelu. Wa mai ade fono tanga lon fix mari var fono tanga wa malo au fatasi poli United Nations General Assembly. Ile toya tili fa malo se atili ai le ave ai ta ta le pasti ke taiulu. Ore ke lope e mo mia ele rolangi. Ona va ve faia nya nga yo inga e fa to ai fa la ve sui ole tau. Ile pa mio tonga hu akava meliku se o si to valeni sa ya policy ai. Me si ti ora pa tulanga no le swasta mi ola ma ti tulanga ummo le olanga o feolai nei. Ai whapitole ilo nā tunu Ma ia tā wai o le si tā i o le swastami o iai le Pasifika. Ua whalua ina, o si tia iai mai le whaatau tonga le swastami i le kelope. Ma moto le Pasifika mo na tungata o pito sili atu o nā whiai. O le tamatai pālimi o sā mō whia me nā mi mata apa sa ia whali ai mana onga. E tau talangia, ia whawhita uli o le o toto le kelope i unga po le plastic pollution. Ai patino le si o mianga o ngā te whale e o vema whamumua. Sa ia tā ua foi, ia wha mai lea pe pesi wa ave mā tunganunga wha mua ma whai tauinai. O se vaenga telo le avenga ma mawha o wha mai i Samoa. Pari e fia me, o ne ngasi ua pāsi ai wha mai pe pesi ma whau malo ai. O se wha whita ule le soifua malo loina. Ma ave ai ma mafu anga tū mua, o le whanoi o soifua, a fi ai wha mai lea nga ma ngasi tū mau, ilo nā tunu. Ta ia tā wai i Samoa toi titi lavo le afo i la tu e whano soifua, ma vave maali liwa e mafua mai wha mai le pipisi ma le mautua tau ma whamaua o se wha mua mana o mia e sui ai wha tinongo tau ma whamaua e te tau whai ona toi te liwi mea ai e maua le roto e whale tau ma whale lei tau ma whafou ai e lai titi le whaangolango i mea ai ngau se tunu i whafo ma whauru whale atu le tunu ai o le minister vai whafo le Solomona Peter Chanel Agovaka ta i tā ua o whainga wha amilu teli ma le whauwhauina o Niukilia. O tū vai ai le rangi, ma whawai ai whe tēna inga ma le matau. O le pārimi o tū walu where ti teo sa i tā ua whoi. O le vasa Pasifika i wha o ngā eilo ai i tā tō. Ai e leo toi mamao, e su sunu ina i tā tō lava. Pai i tā ua ai o le valaro angolo i ai, i le isi luas pulona te sanga, e siria ma le limas pasmeni o lo nā tunu, o le a whai malolo vaia, i le whawhaki o ngā lua. Ai o le pāne mi au fōfō mai o le malo i a pani Shigeru Ishida wali po tia nei le manao i le tele atu se a ia tusa o so tanga ma le malo Amerika. O Ishida o no foia le ofisa o le pāne mi a le vasonei o tilo i le iai o le fitafita i a pani i Guam. E pio li po tia i le vaengo tala le Pacific Island Times. Wali po tia i le upenga le rominga le whaari e Ishida. O se taimi mawalunga i whātusa i le whātulanga no le marienga i le o tusa i le vā Tokyo ma Washington e. Ta wai le whaalia i Shira, o le whea ngainga le puipuinga o i nei i Japani ma Amerika, sa whausi aina. E whaatono i Amerika e puipuia i Japani. Ai whaatono ina Japani e o foina no whanga whaapita i Amerika. O i ta wai, wo o le taimi e sui ai lea marilienga. O rai me lako mai. E tā longa o Champine o rangi al IBF, i rau panga o le cruiserweight jai o Pitaya o ia whailoina. O telenoanga o mai alama na am te whaia mo se pusuanga mo le tā whaia o mo Champine o rangi, mo se ise manu malo mo i le vau Gilberto Ramirez, ma Chris Billum Smith.
O petai o Australia, e lusu lima fusuanga i lese whaia ina si malima manu tuyoti, wa ave mana misiona i raki ave ma champinia iai, o le au panga, po le undisputed. O le taimi lava sa mai ai, o le ia toi manu ilan champinia me o le tusangnei, ta ia awina toi loma se ave ai mo Billam Smith, o lo umia le champinia o langi ani WPO, mo se la fusuanga, petai. Sa ke ena lea tama Piritania lea luing. O petai o le a fusu mo le pui o lana champine li tama fusu, o umia le champine Europa, Jack Messi, e le asuma le luar masina ne o ke topa i Riyadh, Saudi Arabia. O wha maoria na ora kapia le Crusaders, ke le tira se tūlanga e Stengel, numero se puru mo mua le Wallabies, James O'Connor. E wha tūmua le wha fita audi o le tūlanga mo i la tō i le tōsa. O kana tosu fatau sanga e ono sumar tau talong faitulia sa talo ai mole Wallabies Australia. E yele mar maanga tatu muri este male awar Queensland Reds. E tau sanga taluai i lalo sa yenga. E le to talo se isi lava awar tamar sanga supala kapi. Se faa inga tau faa malo si o mai tuuma e ngu mole fuyo se faa talanga. Ai ole ni poti ala maanga tala le televisi tasia ning silo lo ta wai. Oro la tau loina yele sa o tanga o kona matala noanga mar Crusaders mori na yaso. Mari tai au nei, e pau le tala le Crusaders, a la tu talanoa i a O'Connor, a e le mawhai ana toi foi na nis, pamtalanga i le terminei. O le ta alo lau ni ati polo tama i ta ele silver ferns a New Zealand pori rua e le vefidei si tūlanga tu sao e whai ngō whiala wale te tawana iai. Manu malo, o le whamtalanga le nā tama i ta alo pui gate Hefferman. Ta whaia ina New Zealand ta alonga mua series ta alonga whaavao malo mori po le Tiny Champions Trophy ya engelani lima suma valu le matanga le nei vai aso ma ua mo mi ai le manu malo ile a fia fine fe lesi mai le manu malo le au numero tasi le rolangi Australia lea o whaaria e Hefferman o le alato i loina ne le siliato le leo ta alo le ai engelani ile lato ta alonga alo na lua i le poana nei. O mai lava na whaaria le whaia o ngal Silver Burns Dame Nolene Taurua o le telo polo e maua Englani sa ma poile la tuk whaia ina mai e ta wai e le fefe foi ana teine ta alom e ta alom mai se lu taulea o le tūlanga o le ta alo le ile oti male ola tala nao nei o uli maua tanta umale anga maulalo male ola sai tau tuana ane nai whana wiki wha mole bole soi foia mole le tiola. Talo falafola o tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e to ulu vavasolo ai na i timu whaasolo ina mamafa uanga i le afiafi. E angi mai savili mai le itu matu sa sae o le atunuu, mai whaasolo ina malosi i le awa uli. Mai tō whaatau tau savili i lona malosi e valus fulu kilomita i le itu la. O le vevela mo le soes fulu iwa tikeri, ma le malo luas fulu tolu tikeri. O le angoto le la i le luas fulu fitu minute te ai le itu lai fitu i le afiafi. Mo le aso atai au e to ulu na i timu le tai au atai au, e ono mamafa, mai whaasolo ina langi le lei se taimi o le aso. E angi malia mai savili mai le itu matu i sisifoanga i atu i le awa uli. Vevela whamawina mo le aso atai au sfulfitu tikeri, malona malulu e iwa tikeri. O le ao soa ele la i le toi tolu minute i le itu lai fitu, ma le angoto i fo le lusu valu minute te ai le itu lai fitu i le afiafia atai au. O lau tala nao le tau mo le so ma le aso atai au. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Pine auro i le ono sai
tofi pa ia o le lumanai o le tainga o lo suli moni mai le langi e le matina ia lo to alua pele pele ina e pule oe i au fainga e pule oe i le tafale to e pule foi oe tata avale ua ua leo ia e whaapale pale o lo tofi i tai mai le langi ona e maua lea o le pine e pine aurora i le ono sai Tau sa afia na ole ata ata e faalia e sili nai le manongi o se kukawa e saunia pe fia so o te le isau pe o te sau fo i uau lo te wha amanga lo to e pe pese manu o le tae au lo to alua pele pele ina e pule oe i au faina e pule oe i le tafale to e pule foi oe tata avale ua ua leo ia e whaapale pale o lo tofi i tai mai le langi ona e maua lea o le pine e pine aurora i le ono sai Sami male lau ele ele ua muli au loa e ai ai anga mio si tama fia tama auto o le tau langa e moane o le ata ua tole fo i lava ya mama no toa lua pele pele ina e pule oe i au faina tafale toi pule foi ai tata amale ua ua leo ia e whaapale pale o lo tofi i tai mai le langi ona e maua lea o le pine e pine aurora i le ono sai lo toa lua pele pele ina e pule oe i au faina e pule oe i le tafale toi pule foi ai tata avale ua ua leo ia e whaapale pale o lo So vumani na le Polyline Express i le ni fo i vainga o le auli e vavainga tuai foi o tātou polokalame whaanga solomoli antulenga ngā whaatai e le sunga ia se uri malau leifi mo a tātou tala e pe ona sa e whaafunga atu e le rivainga o le auli a whaina e misia sa le mai le Julai lua i la auli rei o la mwhai leona toi a wina tuai tātou tala mai a se uli o malau leifi o le ua se e antule tātou taimi as fulumaliva miru tau te ani le Julai tasi tālo sia ia le nawa e toi tau nuk malamanuia i lau whale whainga ruenga a wale toi whaua wina fo tute ma whainga lo filima wha ma lo antu fo i mātua o le wa ave au lātou wa solivia wale wa ia leo le whana wa onga i le whenga i o te maitima le tuanga fo i le whaia sumomua o le nei fo i a kuantalon tolu ua mai antu ia wani tu me sa whailu ni yasu ioi ua ko o i whawhamara whale pere aing Manulu tele le saviti ya. Mangwa veve aka ko le savili ne vai ngola. Wol. Ya ola usili la mo o le ya wo. Ya. Ole ya. So o e fontuanga. O ani me o no fai. E ma tu. Lea e fianga ye malva inga o fa na wi le fale le temile ni. O lea so o e fontuanga. O ani mea, o ani activities. A o afu ini mea tongo fi. E ma fai ona fai e ma tu. E va ia le fa na wi le fale le temile ni.
Le la talan tu laina. Tolu fitu fitu. Tasi lima i voto. Ia e fa so mai. Wangi me fa e le alu se tupi. Le ni vai tam tu te so soani. Mo na ia no mafana. O le malo mai tu wanga wa onga. Ia wa dilo. Oip. Se pe fulu ngai por kai au ko kai fulu ru ko pan pana fu ko kai fu ko ru ko pai fu. Wani activity se ma fa yona fong tua mai le di vai ngola. E fa ti do ma tu. Ia mo fa na u ma fu to mai ola tu ai ngai le so. Tolu fitu fitu. Tasi lima i tolu na utalato. Malo soy fua. Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima i tolu amo. Se kia Radio Samoa. Fai me alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Lo soifua maloloina o lo iau lava a ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia I le aso whao me I le valu I le fiawhisa ia pā ia le tūlai iwa I le bō. Awinatu ia te oe whalalonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Fauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whau batolu. E leo toi umi ai o le aso whapeto o le whanau le lotu ta maiti o le nei tausanga. Whai a mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po o lau pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa. O le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulo o kitopa I le iwa le tai au. Whailonga I le afra se fulu le awaudi o le aso la varanga. Whabole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele lota mighty mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia ma se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Tasi lima I tu amo. Lewa lusful tolu minuta bute ni ling tulai tas ya lo sili pe ona na tu wani activity so ani nga yoinga emfiole so sani mail I vaengo lewa mo ma tu vaengo lewa na ya tatu wala mafana ile tu wa yo onga ya ile useme fo le me ole tu wa yo a onga na fana pinta na yaini si nga yoinga e alu ile selen ja, van je inga. Je hebt hele tijd te wonen, ole Rainbow's End. Je hebt hele tijd te wonen, ile Butterfly Creek. Je hebt hele tijd te wonen, ole Golfing Range. Je me voor je. En je want to pick jou pate, je on de dala, je le polo anga ilung ole malai. Wani nga yoinga. Wani mente ta wona fai. Ele alo se tu pen fe ona fa tinu tonu lava o tantu ainga. Ja, misela fu al taule lesa. Ja, wat tu mana tu ya uia sola. Ja, or kama voi le pele sweepi. Te le lo pe o fa ta ina fin tantu pele la fale malfana. Ja, or pele sweepi. Ja, maar me nou fa lo ngoi meni o tamiti fa me le last card. Ja, pole ja, o le speed, ja, pole eding o le sime. Je wil aan mij stellen om even aan hele pili. Nee, dat wel. Monopoly, ja, pole ele sime. Ele aan we stupid. Allemaal niet jouw baai. Efa anga yo yele ma fo le tamajich. E ave ese ma ye yo na mata. Maile TV. Awa ole bele wo tupu le vai temulini. Na le wane lava kangor ke fon. Kango il temple. Ngofo ile mo le TV fa solo aka fo I ale YouTube. Newe. Ala sa wo ye fo tuang. Ya wai e se uma tanto. E fo ko nga ma na fa pe. Jeli nga kang yor ka magiki. Misha il fo sa.
Ngā kau kangi ara ka me kiki whamai, kang. Ki ne aka ko uno ye mar telefon. E te ave se no le telefoni ma le tamititi. Ua aki e ngā koe whaka i kai hoi runga. Ana visiri le ngame. E le ngame mo le tamititi. Awa o lela mana o ia vai ka me kiki e pepe. A lela ave e le mea ngā whamai e wha ngā. E le mo le Merida Research Safai. E ia mo meo sounds fo i le lunga o le YouTube. O tamana, o le pa o mai ane o le sami, ia po le timu, ia po le emo wila mo le pampa o fai tili faile. O le mena ta o le white noise. Fa mai la le mo le maua nisi o le au ma su e ana fai le sa i le lingana. O sound po o leona, le tae nisi o mātua, ia la tau whanau pepe e wha momoe. Ua amatai o na tau wha le ton, ia whai ai se tulo, o whanau pepe. Yo, wa amatai o na wha le tonu ia le development o whai ai o mene i o whanau pepe. A au no whala mo tangu wha mo singa tui lili, a whaila o le tamititi ele a to le tau sanga le matu. O no masina, pe fia la wa masina mo i loa tangata, wa amatana ata mai ante oi. Nga kau kangia e ku walo i markerfo. O la ka ko mele whai i mawhau nai ni tamiti. Ko sanga le pawa le o le mele la mana o ile mawhau le tamititi. Na o fiava aia kuai le telefoni. Fiava aia kui mo meo cartoons. Fiava aia kui mo meo animals fu i kongu i le mele. Ai fa pe fia fōlingo o na iona te. Fa pe fia fōlingo to tonu o le fale. Fa pe fia fafo le fale i la au. O le mutia, o le paka, o le sami. Ma isi mea whaitino i ono i aini. Ia, a whaia fia wha le kongako, ia ka koanua i ala le palasinga, a whaia koe fo. Ai tati atu i o taf. Pule a stafu ne le lao lona sa. A wawa la mani, to mu mua sesi mulmuria. Pea ye se wha le tonu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lima lalo awale so onga fai. Fa alongo mele musika ma e siva mai. So sa banga basa fika ma e tene mai. Sa ole pisa no mo misa ngalo eva mai. Why
of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malol soi fo manuia il tatou atunu o ia mo fai fo ona so time mai tatou por kalame o le areto le ola ile ne yaso. Ol tusia isa ia onos fuli ma le fai upuna vaenga le fai upelua se fulu dua e se fo si fai tau fa pea fa tau ile soi fo matua. Awa e pei o aso o le la au ia aso o lo nuu o e ua filifilia. Ona winga e pei o le umi o le soi fo la au te telefo ia Israelu. E whapena le umi o le soifua o tangata filifilia whatuatua o le tua. O le upula mo o el tangata matua, to ina malelo matua, te le lava i la tau mawhaiona so tai mai tatou pol galambi. Aua le fefe i swinga ona o le soifua matua. I soifua whapitoa a tangata na whai Amerika i mene o tamaloloa, le tūpā tamaloloa. Susuenga la na fai I mea foi e popole ai le tangata matua, tangata foi le tamalo matua. Ile susuenga e mau e fonga o le me fefetele ai ia tamalo loa. O le mea lea o swinga matua o le tino ona o tausanga. Me foi lewa e kunga ua ia ingai swinga I fōlinga, ua a makanga ingi ngai mangumi ngumi maka. Ia po ngai lauru ngo ka whapea I ka inga o whawhinge whewhewe me a lewe mai e siri musa tamaloloa o nga whewhewe I swinga ona o le soifua matua swinga fo ile le vainga I fōlinga e kei loa le lalolangi le nei e whata ua tele le lalolangi me nge onga o pisingisi I o saungei I me whai ai fōlinga e whata ua tele la e me o fōlinga vaia o le tangata o le tele o pisingisi a o lo o lato wha promotinga ma faa lawi lo ile lalolangi ia awala fo ia tau mafai e faa la mole mole ai fōlinga po le makua faa mole mole fōlinga ia ma faa tu mawinga o fōlinga la titi ia nisi o faa sala launga ese I awala fo ia e mafai nga pepe ai me o vase wrinkles fo ia o soilo fōlinga. Ua venga mea I mawhau le tele o tangata fo ia le kelengi kupe whai ai fōlinga. Ua peise a venga mawha isi tangata o nga ua vai aku. Lai la mole mole fōlinga o isi a o nga fōlinga. Ua maka o nga manu minumi. O isi fo e o tau mawhai e whaita o tonga tau ngata kau maka ia e kau me mei ai fōlinga. Ia pe kau wha kukupu ai leu. E di se mele anga na me ai ole a vea ma venga ma bafa ia te oe ai mai se oe tangata matua e le lava kupe whai ngai mea ongo me uma I tuaku me uma o pisingisi me ma fuai na whai tangata pero tangata wha tua la e leo se mea tele ia te ia le mea le na o le mea ta ua I tangata wha tua o le soifua tului ma loloina a wafe mai kala le tuspa ia e pei o aso o le la au kele mawhala I longa ma umi lang matua e whapena I aso o le tangata filifilia whatuatua I le tua. Me silia ngang kaua o le soifua ma loloina matua ma matau I le tua. So el whautuanga la le tasi au nai longa I mene o a e ilo na poto a tamai whapito I mene o le soifua matua. Whai mai. A whai ua e o I le soifua matua o lo langa o mea sili nei te patau la iai tangata o le tua. Ia fausia se mafutanga ma losi ma le tua. Build up a strong relationship with God. Fausia se mafutanga ma losi. E ala lea I le spent o so taimi e ke kalangoa I le tua I taimi o le aso. Ilo e tangata makapua manga I whapenga. Talanoa I le tua. Vai tau lau kuspa ia yaso uma o se mea fia ia te oe. A wai fai mai tala tuspa ia fata oto fo ile tolu fai pumua mua se ole lua.
e te tausi I lau polo inga I lau loto fe mai e whao popo ina ai ia te oe o aso e tele ma tausanga e te o lai a toa ma le manuia lona winga fausia se mafutanga ma le atua I lau taimi matua me lona lua talia lau whaasolo atu ina e matua ina o aso taitasi o ngai ke whaasolo nga e makua mai le taimi nga e whangau ai ia e manatua ua e makua lava awai ke whangau mai le larangi ua iwa masinga lau matua nga e a makai mga voluntina lona winga o aso taitasi ia e loa e ke o lai o lo whaasolo nga e makua lona winga la le se me ke popole ai le soifua matua awa fo ia le mea o le soifua matua le ai se me ke mawhainga kaofia ai e saua peke popole ai ke whaasolo ai nga e matua whai mai le stangata kai whapei lawa tangata foi lea e popole ngai ngoto le la le ai ama se sui ai fua le ngoto le la e umai fua e ngoto lava le la alelu mo oe o taia uma a whai ua e matua lo soifua a taia uma e ke ala e taia o mai wa ai e kuifa ata po le ale tūlanga o fōlinga ua iai e ke whapea tu lava pēl tu si foi le salamo se lau se fulvalu whai pelua se fulfa o le aso le nei na whaia le atua o te oli ma fia fiai e fia ia se uma e ala I le lua mafutanga ma le atua I lou soifua matua e ua kele ngā aso wa e soifua ai kele fo I aso o e soli o e soli muri vai le lalorangi le nei winga ia tumu oe I le anganga whawhetai I le atua whawhetai bi ia oe le soifua matua o matua whamanuia whamalolo ia te ilatou ona o Yesu amen.
Vingolen tua mai le o fipesele e whaka a sa mai a loau. Whanga i tua i Amerika Samoa e pe on tōlunga to ile polgalamida o le arito leola. O le pese po le salamo i was fulma le lima. O mai a tātou uma mo le tuelanga whautai le sunga i pasta la whae le kopa mo le tātou polgalamida o le arito leola. Le rifo i vaenga o le awoli. Ioi. Tu sa la e foi mai le tala sunga le foi fea wa le te no fo mo anta mali e mo fa pe so sa le ya le tala le foi fea wari ya o le popole o tato foi le valinga o le pas yo le anga le me e se le mo le me ta o le tonga ta le ding wa ta o le tonga fai o tato e vali le pasi e tato ia ma tama fai nisi me ia e tau taua tuai lava o tātou e le a toa le pensione fo e lele o tātou tausanga. A le mera ana peo ke kau ke i e le ngiva enga o leo. O leo te whana wat, whamai. E veo lolo ale vali pasi e tina. Maraka muka fo e le tūpā o tina am te mai ta. Ia i le fefefe o le tūpā o ari. Tson. O ia o ko ngai fefe le makuari ma le foringa matuari. O ia o ko ngai fa kau fa fies furuanga vali e longa la wao i leva yaso ma leva yas. Ale va mele u forfola. Va ini te we papangu ke le nga me o le olanga nei. Ia ai ngalo ia tanto. Ia le ola e fa va le ka ko ki kausingio ia I le va yaso ma le fo I va yaso. Ia e pi e fo le longo mali au te le yo le au le au mai mo tanto. Ina ia awani u tanto popole vali. O longo winga ko pe ma mi alu vali langa pas. Alu pe nga ia alu ma kwa I vali langa pasi. Ia e fai makaripefu. Alu wako I ko ma meanga o kolimi. So os ko nga kolimi. Ko ai pe va nga ngai o fai ala teunga. Ia o kako. Ti o sa wale le singa o le la wa. O mo sa. Yo, ai se foi le le lio ka ai singa o la ko la wa. Ale li korka I fas fur kausa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua maloloina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manarua. Pe vili mai I le telefone I tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Mga umia se maa mga kosyo kingala I Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le lima awhire kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongo se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
O le wa sfululua minuta o lo toi se fululua minuta o tala o le tulai lua tale lua toi e udantu tala mai ya se uli umalau le fionisi ne o tantu whaalinga ma wha silsilanga le utonu mai le tantu o fisa foi mo lo sila fia. O le tantu whaalinga mua ya e peila vona yei le tantu tusi ya o le songa a toi foi e ma le tusi lea o le vau fili. A wadi ngalo sa lo minga o le tusi o le songa, fa tasi e male lo minga o le vau fili e mauai fa lo penga o Samoa i sifo tutuila mamarua. O risi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matafo ye le batai le whainga o fa lave e peo fa i poiponga ma liu o le o siusinga o ainga fe sila whainga o Paulo o si i fa alo fa langingo e ka le sia i male tele o le ngangana o fa alo alonga na o le fitu se folu ta lalo na tang. Na o le fisa vo le Radio Samoa i le tolu ona Hobel Avenue i Markau e maua tuwai ia sau lominga. Mo nisi wha mtalanga tanga yane i le shop radiosamoa.co.nz e sa ili mai ei ia sau kopi shop radiosamoa.co.nz ia e whai mai ei sau oka i le tātou tusi o le songapo o le tusi o le vau fili whawhitai. O le whaalinga mai le Indigenous Marketi, o se Marketi whaapitoa mō tangata uma, e te maua wanoa e whaalauloa ai ma whaatau waia o loa ma whaalawi loa au onanga. I le Indigenous Marketi, po le Marketi o le whaatautaia, e le Seed to Harvest Marketi. E whaia e sto na i mo mua masina te tasi e le tuantusi o le iwa ono Swanson Road i Henderson. E amtaina le sto na ia so lima o gitopa mai le valu le tai au se ia uliel se fulurua i le awoli. Morisi whaamtalanga whaapsautai Janet Tuitama i le emaili o le J Tuitama at sitaharvest.co.nz. J Tuitama at sitaharvest.co.nz. Indigenous Marketi, la Marketi mole langolonguina o pisinisi ma loa whaatangata nuu ai maise au nanga ese o le mantou nau ta inga ia soifua maruia tangata uma ma o le mafua anga le nā o le mantou whaabroina i o soa vanoa mo lea wha moi. Sumai tātou langolonga sua whaatasi i le Indigenous Marketi o le Marketi mo tangata nuu whaafetai. Whaauta o le whanau o le tofi mai le lii o le mau mai le salamo i salau luas fulu ma le fitu foi upo e tolu. E lo toi umi a eo o i lea so whaabitoa o le whanau le lotu o tomaiti. Whai a mama dad e po e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai lea i le tātou upenga te whailangi o le radiosamoa.co.nz. O lo yeile link e lafo mai yeile o video a wane o vantu ma le tolu minute le umi. O le video e tele ana reactions i lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le amaua le whailonga. Te tala le tau vanga i le teminei. Whaata videos i le stofi o le vai asfou aso se fulu o ke topa i le tula iwa i le tai au. Whailonga i le afo le se fulu lua i le auli o le aso lama lea. Mole e na o videos a tamaiti tai to atasi e talia. Maru e tele le lotu o tamaiti mai le pulenga ma le uwhenga aluenga a le tātou wala leo o le Radio Samoa. O le silsilanga le mafutanga le fast supporters i aukilani nei. E whamaratuantu le tātou mafutanga i le aso whawele nei aso whao o katopa. O le awhaangata umai tupe o lau ma tātou tickets e peo na atofaina. O le tātou whono i le aso sa asau nei le aso ono o katopa. I le mauto Samoa i mangele i le tulai wha i le fiafi pe atu ua sau ninga o le sapati. E mo mia lo tātou au vaa poto i le tātou whono lea o ne iei mata utaua e talanoa i nai. Whaatai o lo o sainia e le tai whono ia vai ma le lo le au pepe.
O le isi a tātou whaasilsilanga o le whaasilsilanga mai le awhioanga o Moataa. O le antoto ia whai o teilo loto pa ia mausa Samoa a o le nei whaasilsilanga e whaasino tonu i le mawhtanga alo matama whanau si o tātou nu pele o Moataa au ki lani ni usila nei ma pitonu u taulana tamai. O lea ua taonto lafo o lua le mana e ala i le wha moe o si o tātou nuu i Samoa o lea ua talo antuaila o tau pa ia malo o tau mabalu e fia maua so o tau whirangalo wha mole e tāua tele lau awai mai o le nofuanga e whai ai o le valu se fulu pa valu lua Wiley Rowdy Papa Toi Toi e whai ala i le asto nai aso se fulu maleiva o ke topa i le tulai tasi i le awoli Tala soifua i le alofa malanga leo le tua ia tai antu iailo o tau soifua ma so manto wola i le aso ua sauni e fo i le laulau a le mafutanga se wha malostino mo le aso wha tele o lo o seinia le laulau a le mafutanga a alo matama whanau a Moataa i au ki lani i ni usila nei Male tātou whaalinga muli e pei ona taunu mai le nei a woli Talofa o tau a fionga, o toe nei o se aso o na masi i lea o le tai o le Pasifika, wa tasi aima Samoa i le vala aulia, i le wha amana tuina o le nofuanga, o le nofua inga, a le tupu o kingi tu heitia. O lea o tasi nei le wha fitinga, o le fionga i le aloli i a pule a semi, o le asau noe whaima fufonga o Samoa po poto. Ai lango sua le fionga i a le a tau le tau wasa vea Al Harrington. I le mamonina o se mea o le mea lofa Samoa mo le tupu. E talo sanga atuai i matai uma o le amalanga e waaila ula fala e malo fue te pena mai a wale tāpua ia o le saudoanga Samoa. Tautua nai te pena lele mai la ei ona e malulu fafo i le malai e whai ai le pofiri. O le toninga Samoa o le ie po o le ofuai o liuli. Male pe laue o liuli. Anto aila ma lo futino pae ia po o le uli fo. O la tātou pasi e whae e le afo le lima i le vaveau i luma o le mauta o le Kalesia St. Paul's Metotisi e le tuantusi lea o le lua pā wha o Tara Road. O Tara ai alu ese le pasi i le tau le ono i le tai au. O lo iai le lo toa le Kalesia wa mae au na whanoi e tu waia tātou ta vale ai malanga i le pasi. O le wha i le pū ale e Kalesia Evandale. Ia o le afso soani i le tātou wha moele. O le tātou wha silsilanga mule na le utonu mai le ofisa o le tātou wala leo le rifo i vaenga le awau. A whaifo i waiese ngangana ia ua le tala whiaunga fo i le maitau mai. Ia a le tātou tono o i le taumo whai atu. Ia o le tualano wāsani la whaan. Ia o e wha mamafa o le koma. Ia ona tuule i ei malau piliota fo i le wha mana ia i le tātou ngā luenga whaifa. Tas! Wha minuta o na tale o le tula e lua tale lua o tala i vai whanua mai a se uli malau le. Malo atu ia suloi o ane ka lifa tau o le whae. Ia ngā io e vali ale pasir ka ngakai. Ia e fuafu i lunga o ngau sangalanga vati. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Malolo no sai funa mo e fa tala fat fo ta poinga le tuno le nei tula o le uli tala mo le nei yaso tala mo a fianga fatu le tama o ma fo fa so fiesta ma jo samo so tanga mo le malolo ina le mafo fau mai ale to wa fianga malo o fa ta si sa ti fa malo si a bea e ta il pasika ta longa fa lo o pitaya tala no nga o mai on a mata mo spusu anga mo ta fa io champini le cruiserweight a fa ia e fa lo telino ni tala o te matai au sa mo so e pa longa maulunga le masters in University of Auckland o tilo e sa i le so tanga le va fa ma ia a le fatu por cardiovascular disease ma le ola malulo ino le va fa te Pacifica ai patino le e li to pa tama fa alia a niva hanken e ye ma fo ango me tupu ma le mea sa o ilona te masa mo mi eisi to tonga e fai ia la toto lo fatu sa bloka sa mafoi o ia tilo ile nei mata opun ma o tilo ai nga Pasifika a fia i fa mai fatu a wai ia sa i linga fa alia hanken i tangata Pasifika o yeisi tu langa i le mo fa na tala no fala we tele ma se fa mo nga o le tu pauri e malo lo siatu e uno le mo mio se so swani ba ita u foi o falo ngono fai ngo fio na fio se mele masani ai ona ia ni falo ngono tanga te Pasifika la e fa tu sei nai le tu pauri Pasifika ia maui le ata ti fanga le mona e pona tilo fo ia ni to telo te maiti o se tanga te power tele ia se Yuli Dwayne The Rock Johnson o lo fai ngoa ia maui le ata o fa tu sei nai o se Pasifika tilo le malosi ma power ai de manato hangen olo avese sei nice falo ngona i tanga te Pasifika e fa pelea o le tu pauri e te tau na fa pena e pe o maui le mafo anga le na o tamu fai e fa tino se suenga ma ia amtai nai tala tino noanga o le ngata na o le tu pauri ai o le ainga atoa ma ia fesili ni ai pe o le ale me tupu mai pe a fai o le ta iulo le ainga fai ngofio na afia le mai patu ai o maui wale o toe malo sepe o maui mai paule me ai o le tufa atasi ma fela on mai pa di hankin e mana o mal malamba pe fa ba mongo te Pasifika ya fier fa mai fatu ona fa titia isele lei che foi numero pe ona ita wai o se popolenga ma tangata Pasifika sa fier fa mai fatu e fia avea ma maenga o le susanga wa ia tapa ina e fa so te yatu ile emailing o le fa nu valu iva at aucklanduni.ac.nz o tabaina se ali fa bitoi to nga tu la fono ia malo e fa alu tu pe polo kala me tong te ia fia nga tanga te ve ma vai super addiction e tong ti ai ponga yo sori nga tu la fono na i lore fa alu fa tau biliona tala ile kaloka ingo tangata la te mai nei sa fa solo ia le malo ia le swinga i fa salanga o tangata e a fiai ma le fa lo te le no le fa ngai no le fa popongo fa salanga mo tangata stolia tu la fono au te tala i tu ai la lo tu unga palola ai pole lokaina foi o se step mo mole ile ala ia te fa tonuina o le marianga ile fainga malo fa paanga ile valo le national ma party in New Zealand first e fa ono mo fai no vai ile fa lo ino le numero tangata lokaina ma fai tau piliona tala le matanga runga for pipui e fa alwai ai rarito mai fa tonu mo fala fa sa ina ma le malo si we fa lia o le bana tupe e mo foi no fa alu se fa o poponga o fa masinonga mo fala fa sa ina e no fa mauniina e tu o ti tele to soli tu la fono o le marienga le val national New Zealand first o la fa malo si e fa o poponga fa salanga mo pangota e to soli tu la fono a palola te tala tu i la loa inga e po le lokaina foi ai o fa te inga le matanga runga o fa masinonga sa ma wai o le fa inga e fa tupula i e numero pangota ile se furuaste il to telo i lato e soli tu la fono la kita la iti fa ri ai ele ri fa pito e soli na tu la fono ma fa ton tonu mo fa la fa sai na road to Brooking o se fa tinonga o la mai ma wai le ano no io tupe vai ta wai o tupe fa alu loka ina tanga te piko si leto na le fa o nga ile fa te mo ina leo ni fa masnonga motonga fitinga wa fia lai fa la fa sai na ma le ava lo sei ma Israel wa fari Israel wa pomu fonanu ma mao sa fanaina ne ele malo Iran ilo latu o tinu o se latu mese se pito terelea ma o tau tino e Israel wala latu tu tali neos fa inga Iran
Tali puti ai sa ai yo fe tonu le tunu ato au lafi tanga te no fanga o tanga. O le os fainga Iran o faia ina o mai ona faria fa pa America fa pe. Lo sa unioni e Iran fa na ina ni ana pomu fa tonu o mao pasanga ya Israel. Wa mai ala na fa lo le president o America Joe Biden ile langalonga ina malo se America o Israel. O le fa inga Iran Italia yo fa inga Israel o fa ile penona e pe ona fasio tiaini so tai tai o vai of the fita Hezbollah ile penona o lo ye se popole nga tele le fa inga Iran in ne fa so fi se to tele tu sai tu tonu fa ri America after ya Iran man ya pia ngonga ya po musafana ma ya Israel wa mai ade for tanga lon fix mo ibar for tanga wa malo au fatasi por United Nations General Assembly ile to ya tili fa malo se atili ya ile ave ai ta ile pasti ke tayulu ore ke lope e mo mia ele rolangi ona va ve faia nya nga yo inga fa sto ai fa la ve sui ole tau ile par mio tonga hu akava meliku se o si to valeni sa ya policy ai me si ti ora fa tulanga no swasta mi ola ma ti tulanga mo le olanga o feola nei ai fa pitole lo na tunu ma ye ta wai o si ta yo swasta mi o ye de pastika o fa loina o si ti ya i mai de fa tonga swasta mi le kelope ma moto le pastika mo no tunga to o pito silia tu ona fiai o le tamata i pali mi o sta mo fia me na mi mata apa sa ye pali ai mana onga e tau talangia ye fa fita uli o toto ke lope yunga po le plastic pollution ai patino le si o mianga nga te fale e o vema fa mua sa ye ta o foi ye fa mai le pe pesi wa vema tunga fa mua ma fa tauinai o se vai nga telo le venga mafo fa mai isa mo pari e fia me o nenga singa si o pasi ai fa mai pesi ma fa malo ai o se fa fita uli le soi fu malo loina ma ave ai ma fu anga tu mo o le fano e o soi fu a fi ai fa mai le anga manga singa si tu mau ilo na tunu ai ta wai isa mo to i titi lavo le afo ila to e fano soi fu ma vave ma le liwa e ma fu mai fa mai le pesi ma le mautu ta mo fa mo o se fa mo mana o mia e sui ai fa tinongo ta mo fa mo e te tau foi ona to i te liwi mea ai mau e roto e fale tau ma fale lei tau ma fa fou ai e lai titi fa lango i mea ai ngau se tunu i fa fo ma fa uru fale atu le tunu ai o le ministar vai fa fo le Solomona Peter Chanel Agovaka ta i ta ua o whainga wha amilu teli ma fau fau ino niukilia o tu vai ai le rangi ma fa vai ai fe tena inga ma ne matau o le pari mi o tu valu fele ti keo sa i ta ua foi o le vasa Pasifika i wha o ngā eilo ai i tātou ai e leo toi mamao e se sunu i nai tātou lava o i tā wai o le valaro angolo i ai i le isi luas pulona te sanga e siri ma le libas pasene o lo nā tunu o le a whai malolo vaia i le whawhaki o ngalu ai o le pāne mi o fōfō mai o le malo i a pani i Shigeru i shira o le ipotia nei le manao i le tele atu se a i a tusa o so tanga ma le malo Amerika o shira o no foi le official par mi le vasore o tilo ile ia o le fita ia pani i Guam e pona li potia le va ngotala le Pacific Island Times o li potia ia le penga le minga fa ia shira o se tem ma o lunga fa tu sai fa tu lunga no marienga e le tusa e le va Tokyo ma Washington ta wai le fa ia shira o le fe ngai ngor puinga o ine ia pani ma America sa fausiaina e fa tono ia America e pui ia Japani ai fa tonuina Japani e o foina no fanga fa pita ia America o ia ta wai wo le taimi e sui ai le marienga ora me la ku mai e ta longa o champine o rangi al IBF you know panga o cruiserweight chai o pitaya o ia failoina o telenoanga o mai ala mana am te faia mo se fusuanga mo le ta faia o mo champine o rangi mo se manu malo mo ile va Gilberto Ramirez ma Chris Billum Smith o petayo Australia e lusu lima fusuanga ile se faia ina se malima manu tuyoti wa ave mana misiona ile fi ave ma champinia yai o le au panga po le undisputed o le taimi lava sa mai ai ona ia toe manu malo ile champinia me o tu sangreng ta ia awina toe lo ma se ave ai mo Billum Smith o lo umia champinia o langa WPO mo se la fusuanga pitai sa te ena ile tama Britania le luing o petayo le afusu mo pui o lana champine di tamafusu o umia champine Europa Jack Messi ile sumale luar masina ne o ketopa i Riyadh Saudi Arabia
Wa fa mauri ana ora kapia Crusaders ke tira se tulanga Espanyol numero se puru mo le Wallabies James O'Connor. E fa tu mo le fa fita audio le tulanga mo ila to le Joseph. O kana Joseph fa te sanga ona sumo to talong foi tulia sa talo ai mo le Wallabies Australia. E yele ma anga tatu mo este mal our Queensland Red. E to sanga to wai I lalo sa yenga e le to talo se sila our tamar sanga tu pala kapi. Te fa inga ta o fa malo si o mai tuma e ngu mo le foi o se fam talanga. Ai ole ni pote le mango tala television ta se ni silo lo ta wai. O rola to lo ina ele so tanga o kona matala no anga mal Crusaders mori na yaso. Mari tai au nei e pau le tala le Crusaders ala tu tala noa ia o Connor. Ai ele mo foi no to foi na nis fam talanga I le terminei. Ole ta alo la unia polo tama ta el silver ferns ni sire pori ru ele ve fidei tu langa tu sao e fai mo fila val te tauna ai manu malo ole fam talanga le na tama ta alo pui gate hefferman ta fai ina ni sire ta alo mo series ta alo fa va malo mori pole tiny champions trophy ya engelani liva smaliva liva sul valu le matanga ni vai aso mo mi ai manu malo ile a fine Felisi mai le manu malo le au numero tasi le rolangi, Australia lea, o whaaria e hefferman, o le alato I loina, ne le siliato le leo ta alo lea iei engelani, I le lato talong alo na lua I le poana nei. O mai lava na whaaria le whaia onga le Silver Burns Dame no len taurua, o le telo polo e maua engelani sa ma po I le lato whaia mai e ta wai, I le fefe foi ana teine ta alom, e ta alom mai se lu tau lea, o le tūlanga o le ta alo lea I le oti maneola. Tala na nei oli mau tanta uma le nga maula lo male o site tu na ni nai fa na wiki fa mo bole soi foia mo le ni tola Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai vatolu amo. Radio Samoa, tasili mai vatolu amo. Mole antelanga ka fa le sunga ia se yuli o mala lefi mo tanto tala pe re fa funga tu yai mo se si fa bo ponga I le to la e tasi I le awolia tai on tibin tanto si sia to le to malo danga le hits in the cars le wo fa tasi be yai le to ta ya anti le divine o la woli ma no ga lu anti o mai le to al Henderson cars Sala fa se man io lo man ia la fa mia o le fa malanga le to Ja, le fa le to no mai le tau I le manto pito du nei o a mai le tau ina ya o a mai fo ilanga ia to le pa ia mal malo le to se li ta vale ia te mi le o le ma le la vale tau ia ma to e mo ila vole e malungu ai de otin ia o le te mi nei ia o le fanga solo ia sign up nei Nei sa se tanga sa fo sa fa pena asiasi mai de nei la so I mato kadila I o le fanga sola na so sign up I fa pena nei sa so ai no malanga mai la lo I Wellington ma histi I o le na malanga mai nei sa I pikia la so sa vale I o le pisima sa nei la vale Henderson cars I le malu la tunu o lo fa pena una la so solo mai e fia apalaya nei la so sa vale Le nei o fo tanto fa to na lo fanga solo de mini se yo le krisi massimo to singa fo ati ia te minei te malu e solo ia mato sa vale ia fa alu ia fa la wilo te minei ia o le mato sa vale mo po le mato use fo ile o le mahinja pick up le maua suele me alo fa ke sala ia o le mato SUV 754 ia e maua tuai le mea alo fa tupe lua he sala ia fa pele mato Scorpio Kiwi Edition lua he lua fa ia e maua tuai le mea alo fa tupe lua he sala o mato ta valina so lo fa pele na fa le fa la wilo semine se ia pa ia Sofia fia Leli mano fa talia I lanto fu ie le na o le learners le ia lanto le sene amtama ia sa le o le talia ma so ia learner license fa pea ia license ya sa so le license fo ia sa mo sa so le mai sa mo ia o le talia ma so license sa so le mai sa mo le FCX
ia whapena fo i le na license. Ia ma license umole talia mātou i whapena back credits. Ia o benefiti ma nei tatou tangata mafutiua fo ia pensiona i o le talia umai lau Henderson Cars. Nele mai lo fa tang. Ja, o ani si vainga i 4 minute pele dan tu. Tu lo mai mo ma fa funga mai le di vainga le awu. Ia whamalaki te pele malo la tunu o ai lava o lo ofia mana e apalaisan sa vale ia e paso ta i mai de mato Henderson Cars i lunga le Facebook page. Ia e pe o le to tele na le malo la tunu o le whaapel whaonga me le makoto messenger e whaafengo file na mo le sendinga mai o document e whimena o niam le apalai. Ia o ai lava o fia mena o nese se soani i o iei ia le tima le Henderson Cars ia whaapele mato numero telefoni e whasota i me ia au ati ia po le tamata e whia medisa. Ia ma ua le whaapele nga ndue mo taso tangata no umai Samoa. Ia o ai lava o fia mena ia palaisan sa vale i o lo avanoa ia mato numero o vastelau tolu tasi. Tolu tasi po le tasi. Ia ma le maso address le tasi wafa i le Cavendish Drive i Papa Fetoi. Aftaila se manu mina kano. Manu i telenga luenga o tutua o le ia woli o le tumita ia anti o le tutumala unanga a le Henderson Cars e pione fa funga antu. Iei o le was fitu minute o te ainei ia le tu la elua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe fōi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta avale ma le telewishi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale lawiloa o le Car for You. A whailava ta sa ilisa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whase fua. Whaauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau betonu. E leo toi umi ai o le aso whabetoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo iele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o kitopa i le iwa le tai au, whailonga i le afro se fulu lua i la wauni o le so lava na fa bole e na videos at maiti taito tasi manuia tele loto maiti mai le pulenga mala ofenga wenga ale Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le tau langa wha tau i mangele wha pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e wha tino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la ko witi sfulu iwa mo i la tau e sfulu tau sanga malunga atu wha pia matupui pui o le fulu wala au telefoni lua lima fitu walu lima iwa walu mo so wanoe wha tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele i taftafane o le McDonald a manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Nalo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Bevela a Alewa lus full minuto bute ene ia le tu lai lua ia o lo ia le tanto fa tanwanga lewa saudi mai fo le divang o la woli ala fa peleo na tanto si tu ai ile tu mala nanga ale Mangry Budgeting Services Trust
e pe on whaina le tūsanga e awhi iwa se lau iwa se fulu man wha. Ia, wā lawala soson iantu lea i le tātou community i le ngatu mō tātou Samoa. Ia, wha pe fo i tangata o isi e turu, wha tuina lea e le Citizens Advice Bureau e i nā i mangele. Mai le dātai mea o mai i le so. Ia, wa amantau na tupu wa e i le whaala potonga, ia mai whao na locations e peore iai. E pitonu uri o mangele o te huhu o Tara, ia mai si fo i o nanga i e peore whaatinoina le i nai o hanga a toai mamaru rewa. Ia whape fo i la ma G.I. Glenn Innes se teimi o i luma o na whape leona o Giele la tu male o nanga. With me this afternoon, I would like to welcome on board Ms. Lara Dolan, the CEO of Mangere Budgeting Services. Talofa, Lara, and welcome to the program. Talofa, Francis. Very nice to... Thank you so much for having me on your program. It's good to have somebody that will teach us about budgeting today, Lara. And with the times that we have, the hard financial times that we have at the moment, how important is it for our communities to learn about budgeting their money? Well, Francis, as you mentioned, financial situation is really difficult there for many people. Inflation rate is highest it's been in the 30 years, and cost of living pressures are felt by many. And particularly for our Pacific families in Pacific Island who has bigger family, it is a little bit more challenging than for people who have smaller family. So a little bit of budgeting, a little bit of understanding how to manage your finances can help people to stretch their finances and to manage their households a little bit better. Where do we start, Lara? So you can, obviously, I welcome everyone to give us a call and join our services. Like Mangere Budgeting Services Trust provides core service is financial capability, which is one-on-one financial mentoring, where our financial mentor can work with AINA to help them achieve their financial goals. We also provide financial education classes where we teach people skills, essential financial skills like managing your money, setting up financial goals, understanding your spending habits, and hopefully understanding how to save for future. In addition to that, we also have counseling services because at times we can see people who come through our door who actually have additional needs, like they might need to have some additional support, they may be going through difficult times, and so on. Our financial mentors also can help people to manage their debt. As we know, it's quite easy to get in a debt, but at times it's really difficult to get out of it. So we are quite good at helping people with that. And our wraparound support also has a food support. So if people are in the need of food, they can also contact us and we will be able to help them. I see you have a few services provided by Mangere Budgeting Services Trust. First, we talk about financial mentoring. Then you got the debt solution support, housing, food, like you mentioned, counseling. What is Community Connection? So we do work with many people in the community and many community organizations. We are very well present in the Mangere Town Center. We open our office in December 2023 and we are as busy as ever. For instance, last financial year, we've seen 3,100 people through our doors with financial mentoring service, and we fed over 7,000 people, providing them help with food support. Man, how many, from the top of your head, how many families have come to you for food assistance? That will be over 5,000. Within a month, year? Within a year. Within a year. What is 12 months. What is their reason of not being able to have food for their families or provide food for their families? Francis, cost of living pressures are the main reason. Well, people are coming for additional support because simply income is not enough to cover all essential expenses. And the second reason is high level of debt. So I would like to see people coming to us
before they incur debt or go and purchase expensive car or something like that. Would be good if they come in and see, Laura, can you actually help me? Can I afford to pay for this car? What does it mean, that contract? What does interest-free mean? We can help with things like that. Are any of your services free, Laura? All of our services are free. Though a social supermarket, because we transitioned food bank into social supermarket, there is a small surcharge, but very small, like $15, but you will get about $150 worth of food for $15. And you can shop in our social supermarket twice, but on a third time you will have to become our clients, so we can work with you to help you with your with your financial situation. How can people qualify to be, shoppers at your supermarket? So they need to be in the South Auckland, because our catchment area is Onehunga, like Glen Innes, Manu River, Otahuhu, Otara, Papatoe area. That's who we look after. And what is the criteria, apart from being in South Auckland? Our criteria is, well, you need to want to get support with financial capability, or you need to have support with food. It's no such a criteria. Man. So say, for example, if someone is watching right now and they want to come into your services, would they be able to qualify to become a client or a customer in the supermarket? Totally. They need to be over 18 years of age. We can't accept minor people. All right. Well, I see you have a lot of wraparound services. What can you tell us? Because people get into financial hardships either from losing their jobs or from gambling. Why is it important that you guys have these wraparound services? So you're right, Francis. We do see people who have a little bit of gambling and problems, and that's why we have counselors here. So if you would like some help in this area, we will be able to help. Our counselors are free, and at the moment, it's counselor every day in our Otara office. And can you tell us what are some of the problems that people bring? I know it's a space of being anonymous and telling you their problems, but what are some of the problems that you guys come across with people that they bring into your services? High level of debt is number one. And that's caused by? It's caused by borrowing money without realizing that you're capable to repaying it. Because as we all know, if we don't pay our debt on time, there will be penalties and there will be additional surcharges and missed payments charges, and it accumulates. And quite often we see people, their assets being repossessed, like vehicles and now, other items. Are our people being educated before they sign these documents? I don't believe so. And that's what I'm saying. That we do have financial capability service here available for free. So before people actually go and sign those documents, it's a good idea to check them. Come and see us, and we will be able to explain to you what it really, really means. Instead of going and signing up and getting this and that, and then at the end of the day, they can't afford to pay it. Correct. We should be trying to prevent that. All right. Well, where can the people come and find you, and how can they get a hold of you to get into all the services that you provide, Laura? So they call us on 0508 222283, or they can find us on website, which is www.mbst.org.nz. We're also on a Facebook, which is the same story, mbst.org.nz. And but contact us and someone will answer phone and make an appointment, and we'll take it from there. It's very good to have you on the program today. Laura, keep up the good work and the good service you're providing for our community. Thank you. Thank you, Francis.
All right. Ya, le dawa fa funga ti le tantu tu e se le dawa o le tu mala ndanga le mala mo tantu tangata. I le tulanga le antau seleni. O le vaitangi le rei o matua antau tala le soifuanga e pe ona maitawina i lo o tu paia ia malo o tu mawan. O le dafu tu pa uantu lano le interest rates. Pe ona fa ilo mai le anisio fa le tu pe tono ni sila. A ue te sa inia se mea e te le o ma lama yang. Ai afo e le leilo fa so ta ia. O le tautua male o nangana a le Mangry Budgeting Services Trust o na iele nanto ofisa mo nanto au nanga i le taulanga fa tau I mangele ia wala wala wanga i o tiai e fa nga ina ia le tautua ia ma le fo I au nanga e le nganta I le tulanga fo I le tau paketi o lau seleni ia e fa pe fo I le sosonia tu ia I lanto o le fa le tonu ia tamau a inga o nau talonga fai tupe le nganta I lea o le afianga o tanto mafufang Yo, o le fianga o mafufau mai le tele o maufa a fi tauli. O le nei o langa e mafua mai lava I le se o na faa alua tātou se. Leni morisi fa mtalanga fa so tai le o lima o valu, lua valu tolu. O lima o valu, lua valu tolu. O lewa, lua miru te ai nei le afa o le lua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
fai funga ua e musu se I fai mai a sau upu Dalini a te au E vai manu e si o fatu Be a fai fo iwa ele Sufunga mali na le jamai tai o tinei malapese o fai goina malua ele afia fiela ngantoi leo le tasi foi. Ya o fa tunga pe ona langi na fantasi malsunga ya wendo le pese wa fai goina pe nina o le vasa o le wantoi lusfu lo minuto natale o le tulai tolu. Le ni foi vai ngala woli ya a fai to tele isi la sipki fufu ya bi so le ya o to woli. Fai tele vai mo tele sila mo el to pese ya tinei ya o le wa ma futa mai le ni vai ngola uli fa tala fa tinei ma lo le fa ma lo si mai. Welcome to Radio Samoa. Good to have you on the program this afternoon. Yeah, ila sofa manumalo o Yesu Kiriso o te mai whaatalo whatu ai ila pa ia male mamalu tato atunu o lo whaafonga ma mai moa mai fo i ili nei tu la le aso ma lo le soifua maua ma le langi mātafi talo whasi o manu whaftai lava mo le nei avano auro wa tu ina mai mo lo ne tangata vai ma whaatau wa whaftai Ma lo whaftai ia sumaya ma tala mai au ia ila nā talanga a toa ia wa tupa ia ma malua tinei. O lea le taimina a matai ona e loa. O oe o lauta leni lava ia. O le pese, ia o le tusi pese o le fatu pese. When did you know that you're gonna become a singer one day? Ia, whaatai lava mo le whaafisili. O au o te saumai se ainga ua whaamanuia ina lava le atua e ala i tā leni o le musika. O lo tama o bon falesiva tanga loa se sa fai pese ile kalesia e whakasai o te huhu sa tapiano fo I te leo wha ili ese in our Samoan community here in Auckland, New Zealand. So for all of my life he was playing in bands for as long as I can remember. O lo tama matua ia se woti palalaua mata fai o le tama lo tina. O se fai pese foi I le kalesia me tutisi Samoa I Greyland na ia fati foi nisi o pese masalamo I tutono le kalesia o na ia o uncles o tuangane foi o lo tina o toluma nave se o manu se woti saufa ma se o manu se woti Simon o fai pese foi I tutono le kalesia o la ua foi na fatu ina le Auckland Gospel Choir ia me se foi le New Zealand School of Music
sorry, I think I gotten that wrong. Sorry, Uncle. But yeah, and all my siblings and I, and we've been singing for as long as I can remember. My matu lavalai titi se o my neitaimi. We've been singing, and we're all signed under the Dunamis Music New Zealand label. Auntie Su Clara, and my uncle as well, Tolu Ma'anave. So for all of my life, music is all I've known. And it's a huge part of our identity, and I give God all the glory for the honor to serve Him through music. Wow, man, that's amazing. Matautia, ma tango fie fo I le talini pe fo I le tua. O le te whaitau tu I nisi vaenga ia I pese whale anganga tine. Mpeo le isau noa I le tulanga lea o pese whale anganga, classical opera. Ia misi au whantunga ia le e lua. Toi tasi ale umatatu. Yep, so I not only sing our Samoan music, but I also do opera as well and gospel music. We haven't released any yet, but God willing in the future we will. I graduated with my grade 8 in vocals with the Trinity College School of Music in London. That's where I kind of learned how to sing opera. And also through our church, in our Methodist church. So I grew my love for opera there in the church as well as in my grade 8, learning that as well. And gospel as well till now is a huge part of my love for music. Is it hard to learn and practice being an opera singer? It's... or should I say, how different is it, to become an opera singer compared to a regular singer? It is very different. My uncle usually says we have to switch from round to like long, kind of. I don't know if that's right, but it's very different. You got to learn how to switch the way you place everything, the wording of the music, the sound, especially. Yeah, so definitely very different. How long does it take for one to actually qualify and to become an opera singer? I'm not sure about how long, but for me personally, I was singing the classical in the church, so I grew up singing in that in the opera genre, and I learned it for a year before I did my grade 8 in music. So about a year I took vocal lessons. To get it right, yeah. Tell us about Vocal 8 for us who don't know anything about opera. Okay, I still know very minimal about the grade 8 music. I kind of took it up with an encouragement from my uncle Siamanu Simon. He kind of encouraged me to go that route, and we had to sing 3 different languages, I believe, and one was Italian, I think, and one was French, I believe it was. So we had to sit the exam with someone from London that came to do that exam with me. And yeah, praise God, I was able to come out with a pass. There's usually 8 grades, but I went straight to grade 8 and managed to get my grade 8. Wow. Congratulations on achieving that goal. Now, it also says here that you won some awards from local competitions such as, is it Suso? Yes. Tell us about that. Stand Up, Stand Out is a local competition in our secondary school, so I went through Avondale College. I studied at Avondale College, and I did Suso through Avondale College and won the group vocals in 2017 with some of my friends. And the World Choir Games, what happened there? Yep. So with the World Choir Games, the Auckland Gospel Choir went through the World Choir Games. We came out with the gold. Praise God. That was very last minute, but praise God for the achievement. And you've been with Dunamis Music since the start? Yes. It's a family music label, looked after by my auntie Su Clara and Uncle Tolu Ma'anave as well. So that's with my siblings. We have the likes of Truce and Rayma, Sapphire, and now our younger siblings have joined the vote, Zephaniah and Via as well. Yeah.
What kind of role model does Seu Manu, Uncle Seu Manu Simon, play in your life as a musician? A huge part of my, he's a huge inspiration to me. A lot of what I know is from my uncles, my family as well. So he's encouraged me to do a lot of the things that I've done in my life. All right. Well, today we're going to play one of your songs. La tale tasio pisilia. And tanto foi me. Ya ona tanto tal no le. La le ma fu anga we fili ai pisi sa moni to. Ya e te toi langina. Ya pi toi to ye nei swinga la ti foi le. Mole sila fia le malu le tanto. Tro ya. Usi me le fa fonga fa tunga. Mai antinei. Ola pisi we fa ina miti yo fo linga. Wa iyo enjoy faisau mitio le na tane to ya wa nga mikio le na ka ne ko duari ole pese ua whaingoina miti i au fōlinga malua e le afiafi ma le penina o le vasa. A whai o le futua mafuta mai le rivaengo le au. O lo o ma whaatasi e ma le tamaita i pese, ia le tamaita i a tinei ma ta whai. Ia po o lona i ngō pese le alua i lunga o tātou social media, ia i le nei fo i vaengo le au. Oli tinei, whai o ne e sao noa. O le ana mafuanga nā le i o na e filifilia pese nei e tolu mai le te leo pesi. Le ana mafuanga na e filifilia. Mua peni na o le vasa. Whautai, o se whawhiawhianga molo o ne tangata, wa una o whanau nei New Zealand, o te tamawhai lava e tauwhi tatonga ngana Samoa. So the reason why I chose these 3 songs, I really, growing up, I was raised by my grandparents, and our radio station was always on Radio Samoa in our homes, in our cars, and these were some of the songs I heard being played on the radio, and I kind of grew a love for them. So with saying that I'm a New Zealand born Samoan, o te loa tasi a wala e mawhai ona, whaongaina lingangana Samoa. I'm just talking generally about choosing Samoan music to pursue. But yeah.
Now, did anyone else help you in deciding which songs that you're going to be recording? Yep, definitely. With Benino Levasa, that was the song that my dad chose. And he produced that song with my brother, Kid 99, as well. And Lesunga Yaweno. They did that together. But that was my dad's idea to do that song. Malua e o le afi afi, that was my choice to do a song again for my love for Five Star and Benino Litia Fau, all those bands I used to listen to growing up. Mitio Folinga was a song requested by my husband. Yeah. You got to listen to your better half sometimes, huh? Now, definitely. Is it hard to be a singer when you're married? Definitely. I think it would be. But for me, in my case, it's not. I have a very supportive husband. He's very supportive and he helps me, especially with two young kids. He's very supportive. So in my case, no. But maybe it could be, but definitely not in my case. No. Wow, very strong. That's a warrior's heart. Now, we haven't introduced your mum. Everybody knows your mum, but tell us, what inspiration do you draw from your mum? Yeah, my mom is a very inspirational woman in our Samoan community, and I think something that I take from my mom is her love for the community, and I think that's something that I want to draw more from, to do more work in our community. And God willing, next year I will get to work with my uncle in the School of Music to teach some vocals for our people. Now, not only are you a mom, you're a singer, but I see here that you are heading towards the end or finishing off your degree in health science, majoring in counseling. Now, how hard can it be to be a mom of two and also doing schoolwork at the same time and singing? Yeah, it's not by my own strength, truly. I honestly know that it is only by my relationship with the Lord that helps me. And Philippians 4:13 says that I can do all things, not some things, but all things through Christ who gives me strength. So I give God all the glory. Yeah, I have nothing else to say, but it is all by the Lord's strength. All right. There's a lot of your families that are tuning in right now. Would you like to say hello to them, and would you like to wish them well before we go into the final part, which is you giving out some sort of advice to all the kids that are tuning in this afternoon for their holidays, and if they want to become an artist like you, what should they be doing? Yep. So just a huge shout out to my family members, especially my grandparents who are tuning in, my parents as well, and my husband, my kids, all my family, my aunties and uncles, cousins. It truly does take a village, and I'm truly grateful for all the support from my family. But I think osina whaamalosi whaatawa mai lo ne tangata. Awale fiu ngō fie a whai o loo iai si mea te loto ai. Ia e ma whai o le tā leni o le mea lofa lea mai le atua. Lona winga o loo iai le mafua anga wālai ona mai, tu ina mai le nā mea lofa ia te oe. Keep going. Awale fiu ngō fie tama whai pēr mai le atua. Do it with the Lord. I think that would be my biggest advice, is just pursue it with God. Like I shared Philippians 4:13, I can do all things, not some things, through Christ who gives us strength. Now, for more na yon tātou tamama tira mātua, o le whaenga lea, e fie join ngā whātunga ye le mu, ia mau whātunga po pese tuai fui e peoni ai, malua e le fiafi minti au fōlinga, ia antoa e fui Malaysia whātunga Samoa, o le ako e kere mingiska ko whākunga whāpele tausanga fōua tine. Yeah, definitely. God willing, we will. I'm just trying to finish off the year with school and university, and then we'll work towards more. Yeah. Malo whāptai, ia mole antulangang whāptai mole whāparoi no le taimi tātou te whilo ia le rivango lau. Ia au mai e sau-saudoanga mole muli taurunga le tātou whilo ing. Yeah, thank you. Whāptai te lava loto whā. Se manu mole nei awanoa, o tu ina mai lo nei tangata.
whamanuia tele lea tua I ngā luenga mawhi au lo te toile nei aso. Thank you so much for Tailawa Samoa. Soifua ma ia manuia o le dawa mai moa ma whaafonga fo I le tātou tro I le te pese ia tinei e peona iai I lunga o le tātou YouTube o le Facebook o lunga o le Instagram ia ma vaenga umalawa le social media e ma whaiore ia nga iai ia ma e mai moa ia ma e sili fo ia na whātunga e pe ona iai I le taimi nei toi whamidu tona tale o le tulain tolu tale tolu o tala I vai whanua Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Fio le tala le lei Salta o ai nei Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Alleluia Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Salta o ai nei Ele alo ai se tangata whaia
A talafatu se whapoponga o talafo le Radio Samoa. O loo sa ili nei leo leo New Zealand le ave se o tūranga o loo pui pui ai ma le ma whai una whai ni morianga i le paanga a se tasu tangata o se talia o se sui o le malo po le diplomat wheta ua ina na awhia i se vevesi wedding i tone le tai au la sana tenei. O mele news talk o se whamtaranga ma le so upo leo leo tawala i se pepa o whamtaranga whamani ai e tasi tangata no lātou tau whia i le mai o le vevesi le to toru tangata na awhia i Dixon Street i le wedding i tone le vavea o la sosa i le mai a mai o ta'alonga le o Blacks ma le Wallabies na whai ai. Talutanuina o le tangata leo le paanga se sui o le malo au stadia pe ona whai no mai, o lo sa i ai nei lai leo se ioenga, e ave se ai pui pui nga wha le malo o lo noa ti ai, le mawhai o na whai ai o ni morianga i le na tau fia. Whai mai le lipoti, ua whai lo ane se pepa o wha mtalanga mai mtanga luenga rawai whafo ma whatawa inga, ua ta uai ua sila fia lea mata upu, ma o se mata upu e whea ngai ma leo. Whai lo fo i le pepa o whamtalanga e manatu mtanga luenga, o sui fo i o malo mai whafo e au o na usta ia le tūla whono a New Zealand, e pei fo i o na whai e sui o le malo New Zealand, i so se atunu o lo o ngā rue ai. O le diplomatic immunity, e pui pui ai sui o malo o lo na winga, e le mawhai o na pueina pe tau fia pe whaasala fo i le tūla whono, se i banga nani whaasalanga tau ta vale. Pai roa mtanga rengo vai whafo New Zealand se i banga nala, wa ave se le malo e analo na sui dea, no na winga o stadia lea tūlanga po le immunity, o na whato amwhai leo na whaatino ni morianga, pe ave fo i se tangata i le tūla whono. Ta weri poti le so le Radio New Zealand, o le songo fua le vasa na usi tasi o aso o pito pisi dea na yeile au unanga le Immigration New Zealand, au tau mo whai eitangata e apalai mo visa i lunga o pengata whailangi, au le iau lia le asona nafi le aso mua o ke topa na wha mamaluaisi i tanga i tutongi o visa. Wai mai le ripoti na maua le Radio New Zealand sa yeise wha le tonu le online system a le immigration mo ni taimi le aso sama le aso ngofua. Ana sau nore sui o le immigration o Katie McLeod i le ripoti wa wha atonuina le au whai o tangata taro sanga na whai atu i a taro sanga i le au unanga i aso ye lua e sa masani lava na o visa mo tamaitia onga o kulupu malanga ma visa no fomau e masani o nanga i atuai talo sanga. Ta o foi le ofisa o le si tanga i tutongi o visa wa lewa na whaailo mai amata mai i a au kuso i a wa lewa foi o na tatau na whaatino talo sanga. E ono te sima leono i le fua mafui ane malosi o le mafui ane lulu i ngata i whale o tonga i le tae au na leila wa wha mawina lona loloto pe amara se 4 kilomita. O li pote le US Geological Survey wa ta wai pe tu samara se lau 5 kilomita i le tu i saute isa sa e o ne yafu. Whaelo mai li poti na lulu i le te ale tito le iwa i le tae au te New Zealand, ma i le iese lapta ingo se tsunami po se ngarulolo na whaamatu wane, ma wa whaelo fo i le US Tsunami Warning System, e le o iei fo i se lapta inga poni whaamata o se tsunami o whaelo ane. O lo mata i tu pea lea tūlanga ma whautuaina tangata i a mātala pea. Wali patiara feto ai o taawale lua leo na i atu tali se wala au mo se fesosoani, e se whala blawe na awhia i se tangata savadiane le ala tele i le tui matu au kilani. Pai maina feto ai lata i le no fuanga na tupo i le whala blawe, a tau mo whaile isi taawale li liu, tu sa lea i le i awhale iwa i le pō na pō. E tinga ina manu angal tangata na awhia pe i nta ue di poti, a le televisa tasi ma ave nātua i le whanamai. O whairoa so upo leo le isi ala tau taawale na tau mawhai e U-turn i a ngā i le isi tu o le motorway le na tupo i le whalawe a e wheto ai ma le isi ala tau taawale na alua ne tonu i le taimi. Whai mai so upo i le istasio mano na malo na awhia a watu i nātu suesuenga re vanga o whalawe tu ngā e la tau te suesueina. E lo i eini si whamtalanga o ta ue whaatau i tangata na lawea ma le taawale na lawea ai ia o lunga le State Highway tasi e lata i Moya Hill Bridge le ana tupoi le whalawe lawe. Ma le tala muli wa i oina le li taalo Caleb Minirapa Milne e luasu 5 tausanga o na morianga le whaamsinong whaatumalo i Brisbane i le vasanei o morianga i whaatau le whaaurima wa afwai o na whaamanua lia stangata. O meon sa taalo mo kalapuliki a melepone makonala i le 2.8 ma le 2.8 o le whamtalanga le whaamasino na whea ngai ma le mata upo Zachary Kaplan pe ona liputia le Herald ta uai o lana whamtalanga o meon o se tangata umito e malosi a sa ia wha o lima i se tamaita i e matua i titi ane lona tino i le 2.8
Mai le whaatasi fo i ona whaia lea tūlanga, whaelo fo i ata o aafianga o lea tamaitai i le whaamsinonga. Whaelo ane whaamsino, e le lava mōli mau e whaelo ai e eise so otanga o nisi aafianga sa whataua ina re li ta alo e pei o aafianga i le whai ai se itulou, a ngai ilana sori tūla fono. E whātau sanga le whaasaranga whaafalpui pe tai ua mai ona tūli li se lauli masuli maaso sa tau fiai, ma watu ina i ele tolu tau sanga e nofo vava iai. Ona o ia se Citizen New Zealand ono winga, wa nga wa fo ila e toi tipoti e se maima Australia, ono o mōrianga o whaamaunia a tōmalo na whaasalanga. Tala ia Radio Samoa mo le nei e salulu. Talo whalawala o tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e to uluwa vasolo aina i timu whaasolo ina mamafa uanga i le afiafi. E angi mai savili mai le itu mātu sa sae o le atunuu, mai whaasolo ina malosi i le awauli. Mai tō whaatau tau savili i lona malosi e valus fulu kilomita i le itu la. O le vevela mo le soes fulu iwa tikeri, ma le malo luas fulu tolu tikeri. O le angoto le la i le luas fulu fitu minute te ai le itu la fitu i le afiafi. Mo le aso atai au e to ulu na i timu le tai au atai au, e ono mamafa, mai whaasolo ina langi le lei se taimi o le aso. E angi malia mai savili mai le itu mātu i sisifoanga i atu i le awauli. Vevela whamauina mo le aso atai au sulfitu tikeri, malona malulu e iwa tikeri. O le au soa ele la i le toi tolu minute i le itu lai fitu, ma le angoto i fo le lusu valu minute te ai le itu lai fitu i le afiafia atai au. O lau tala nao le tau mo le so ma le aso atai au. Hey, hey! Ah, boy. Vaya cuya lewa sau. Moko aseki lava sikenge, ola ala mai i kongu. Wa makanga kumule kalapu, seva ai po seki ofu. Ba ayo fau ngo kafe, solo kuma el mais kafangu. Ia o makule pongange, o muska kinge muska take away. Sole, sole, sole. O solo fiesiva, o solo fiesiva. O kui mai for música. Sole, sole, sole. Wa makanga lue vai. Penga mawala ska kinge. O seki for tonight. Sumaila ia, sumaila ia. Lulu o vai, lulu o lima. Fa saulo kua. Pati pati popo, pati pati popo. Ale maua lava sta kinge. Kasi va pea. Vai lumoia. Awo ke papole, awo ke papole. Awo ke papole, awo ke papole. Awo ke papole, awo ke papole. Baila yeah. La luca calo mai. Bakalia koi. Sola ko esa wai. Ai awo ke papole se uso. Ala kilo kamangange. Elaki foi oi, elaki foi yau 2 times. Sole, sole, sole. O solo fiesiva. O solo fiesiva. O kui mai for música. Sole, sole, sole. Wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenye. O seki foi tonight. Sumaila ia. Lulu o vai, lulu o lima. Fa saulo kua. Pati popo, pati popo. Ale maua lava sta kinge. Kasi va pea. Vai lumoia. Se o me for fa pingi ma brana yo so fa for shit ah kuwa fa ke ime le manga mi as ke lo kong ko ka o i de menga pai suma sa ka ko lengi so mai say baby boom bye bye. Sumaila ia. Lulu o vai, lulu o lima. Fa saulo kua. Pati popo, pati popo. Dance like there's no tomorrow. Sole, sole, sole. O solo fiesiva. O kui mai for música. Sole, sole, sole. Wa makanga lue vai. Kaba ke popo le fua aru pea oi ya. Sole, sole, sole. O solo fiesiva. O kui mai for música. Sole, sole, sole. Wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenye. O seki foi tonight.
tupu mea ai ale mea ta ua malesiva. Se fulu wale tasi minute o te anele tu lain tonu o le dansa e whaafonga e tala e vai whanua e peo na whunga i ra tu le elefaltua ia Miriama maua se o tonga ya ma sani le tu lain tolu lea waulia ta au tala wha lea whiwhinei o tala mai au se talia whantunga e peo na udantu mai a Victor Kao ma Kas Futialo o le antanta wanga iantu nisi neo whaasalonga whaapisi nisi a tali mai e le i stasio whaataladonga o sauni mai. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai lea solua anga i lea sosa. Mai leono i le tai au anga i leono i lea fiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loa i maua i tamo whatanga le aso. Susu mai loa le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amanamia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fauta le soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhi se ia pā ia le tūlai iwa i le pō. A winatu ia te oe whaalolonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Talofa Samoa. O Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa tasi mai batolu amo. Radio Samoa tasi mai batolu amo. O whamitone i lo whangasolo i le tautomla unanga le Casa Beds and Appliances. O le whamitone mua se tino for fabric no for toluma no for single se lua mai le iwa tala i le vaiaso. Se tino for fabric no for toluma no for single se lua iwa tala i le vaiaso. O le moenga queen size mai le fitu tala i le vaiaso. Fitu tala i le vaiaso e maua i la moenga queen size mai le Casa Beds. Whamitone tolu iPhone 13. Se fulu lima tala il veaso, se fulu lima tala il veaso, e maua i lau iPhone 13. Male Smart TV lima inisi lona lau tele, ila da o se fulu lima tala il veaso, se fulu lima tala il veaso, maua i lau Smart TV lima inisi lona lau tele. A fione da i le whawhitu wha Great South Rodeo 2, e mo le tolo fitu iwa Great North Rodeo da Henderson walau iele o valu se lau, lua lima wha valu o valu se lau, lua lima wha valu. Mo nisi wha mtalanga o milulua mo o tau, tasi mo Henderson wha ilo iene wha fonga le Radio Samoa, ila ni wha sa launga e maua tuai, ia sau me alofa mai le tautomala unanga na ale Casa Beds and Appliances. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. O le wa se antia sul famala fa mediu tau te ni le tulai tolu talu to 20 o mai o tau ya mai le tuanga wa onga o e usi tai mai tamule le so soni lo ainga i le whainga o whea au pe a muso wa vanoa ya lele o ringa lo le tanto polokala masani o whainga ina o le tuli matangau te pera mai ia le sa sia ma le tu ia na tasha va lua i le rifo ya wole pa malawan tu ia sina leo o lepa melisa amala inga dai sini lepa mika levi leiti yo antaifu tolu ma nave se manu i sai mata fai sapphire mata fai penne malafono ia fa pe voi le uso ia fish io mo to malava o le mafuta mai le vai ngola wole le tu mala udanga nei le Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo fa fifian tu le pulia lava tasi fa tu ngoi le o tu fa fo wi mai o le pesi wa fa ngoina avi o kiris.
masalo-salonga e mapo upu ai lea I se faatinonga o mea e nunungi e u ina mafola fola le avio che riso
na ole puni ala va ma le toi fa wina ma le toi langi na mai le ole fa tunga wa fa wina ole havi o ke riso ina ua luse fulu lua me ruta wate ene ia lei tu lai tolu wa feo lau toi ma to mai ma lo le mo fa fa ma lo le tau antai wa mapula wa lu piki le fana wa onga ya ma moli le tai na problema na wale mapul timini ya ole pusa isa al pusa isa mal mol ngasu le poku malo lo ngasu le poku pe fa na ye fana witi ya ma le pai o le pu lungo le sink ya ma le tia yo le lampisi I au tafa o le lampisi mo su ke le vaenga e ku lampisi con le lampisi ya e fia le tau ai au tafa la yo ma lo le un sai tu man tua ya me se foi o lo to ina le lo montu anga va pe fai kasi fai lua le nga fai so ya ma lo la o lo tu va tu fa soli man tua I fa malu mai lava wing all ta lo no wing e sa o le la va tala le official va I tau le fai mai o la so lu ya e fa pe le ona ye swinga mali o tau ye pe la ona ye le temil ne ma sa no le to mi stemion to lu mai lo le ona I uanga I nei manuka ai pe ona fai mai le official va I tau o la ye tul po ana ni mo au kilan e ia wanga matimunga pe tai o le aso a tai au e ma vai atu lo le tai au ya ona toi vai fu le le sulo le la I te mina le awo ya ai koe fa manu mai fu winga o le tau I le fia tai au o lo winga e ma kwa le au nga ngi fu fuanga fu ngi vai ngo le fia e fa I fafu le pa wale me fu le fa I fafu a fa yo le la e sa uni fa ni au fi au I fafu a fa yo le sima o le sima au tafo lo fat o le ko nga so kongwangi so kim o nga e fanga yo ma tuma ya o nga e fanga ko oi ai fa ma mai ki mu fu le palpana ma le limu nga ye lunga o le sima o la driveway ya mi se na vala tanto ya nga fuli le vai ya isia ko kongi le vai ya isia fa mai mau le vai ai pe o le talana I le vai ngoleu o langa ia tule po anane o la afa pele ona yai ia wanga matimunga se ia ulia la valentine au antai au e o so ane le la I le fia toi fitu minute le tula fitu le tai au antai au ia e o tu temula o le family official va ito le antoi va ia le la o lo na winga ia fa pe ngara va winga orka e fai ana e ka fe le o la ngai io o le aso o le lei o le aso o fa le lei o le aso foi o e fia o le aso o e fa no ai ia ai le ai se ka ko me fai io why is your because is the because of your happen tomaiti sa uni mai mole to pol kala me o fai goina ole tuli mantanga Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Talo fatu le tatou pula kalame le nei foi I tula o le awa uli lau whaafonga anga. Mai se foi la tau o lo mawhai o na mai mua mai. Whaaptoa lava foi le whaatalo whale nei tula ina ialo manai whanau wa o ngā uma lava. Tau tonu foi le tawawhi le toa tele o I la tau. Ia o leo lo o maua mai foi a tatou pula kalame le nei o uli ia wa o le na foi wa whaina ia la tau malo longa. Ma futa mai e le whale ia ma whaalongolongo mai. Mata mai fo ia whaatalo whalo I atu whaia onga ia te outou lava talo sia lava o lo o maua lo outou malosi ia ma le fia e whaawawa I fo I lau tautu uanga le na ua a mata ai mo nise I mātou o lo o whaawau pea lava ia le a onga I peona I mātou tutunu a onga a mata. O le taimila le nei teine matama, ia, se ia mata fol tātou polo kalame la tātou tatalo. Ia, o na whaasolo solo ai lava fo I leo la tātou tala noanga. Ai o le ata I tai atu fo I la tātou e whaia onga I le nei taimi I le tatalo. Tātou I fo matatalo.
Whaafetai tele lava Yesu Keriso, lo mātou alii ma lo mātou whaaola, ona o lo walofa, ma lo wanga lelei ia I mātou. Whaafetai tele lava mo le ola fau, wa e fua ina ia I mātou, wa e sului fo I lo mātou ola le nei aso le atua lo mātou tamā. O lea e mātou te whaafetai ai lava lawa fio. Mātou whaafetai ai te oe niso I mātou o whaopopoina tau sanga I le nei fo I aso. Le atua ia vi ia lava lawa fio. Whaafetai le malosi, whaafetai fo ia ina I o mātou mātua, ai maise o mātou ainga uma lava I le tau singa o I mātou. O whaamanianga ina I o mātou ainga le tua, mātou te whaafetai ai lawa fio. Whaafetai le whaamalolonga I niso I mātou sa mau e tino mai. Leo ua toe whaafosia le malosi, nisi fo I whea ngai ma whaanoanuanga. Ia whaafetai Yesu Keriso, a wau oe lava la mātou o whaapelepele e sili, o na mawhana whana ai I mātou I lo walofa. Mātou te salo le nei tū la, mātou te manatua lava le li ie. Pangati ai o nisi o pito manisi o atu nuu le nei lalolangi I taua, ma fe vai vai a inga le tua. Mātou te talo mo ta maiti lava, le li ie ia efe soa soani. Malue la wanganga pa ia, ini au wala e mawhai ai o na maua le nofo file mu o le nei lalolangi, ina ia maua e tamaiti lava, le ola malolo ina, ia saunga le mu tamaiti le atua lo mātou tamā. Mātou ta talo I nei tamaiti o lo o ta o oto I whale mai mawhatianga, wha mole mole lo mātou atua, se e anga le lei ia I lātou, o pōpo I lātou I o a awalofa, nisi foi o tamaiti le atua, o lo o whapena o na whememe ai, o le aini o lātou whale no nofo ai, o le aini o lātou ainga, po o le ai fo ini o lātou mātua, ona o le nei lava taimi o lo o iai le lalolangi I taua le atua la mātou tamā. Mātou te tatalo lava ia te oe, ia e hanga le lei ia I lātou. Pei lava ona iai lo nuu o Israelu manisi o nuu I le nā fo I tu atu le lalolangi, mātou te tatalo le atua lo mātou tamā, si itia tamaiti. Lava lātou o lo o ua mapu I tinga, wha mole mole lo mātou tua, pa ia tu lava ia o a awa lofa, ia ma e ofo tai I lātou, tatalo le li ie, o ani manga onga le atua lo mātou tamā, ia e whapena o na e tali lawa fio, tala fo ia I mātou le nei tūlangi le li ie teine matama, whea ngai ai matu uanga, malo longa, le atua tali tonu foi, o le toa telo I mātou I te tonu ainga, nisi foi o lo whaawawa o onga, au nisi foi ia watu ua ainga o lo au mauai whaavaitaimi ia o onga, ia ai o lo whapena foi o nā ngai atu, I nisi foi o no whanga, po nisi foi lava o tūlanga, tau I mafutanga a mātua ma whanau, mātou te tatalo, ia pui lava, ma lave hai o a awa lofa, ia I lātou uma. Na vea I lo lātou wola le li ie, mai whaalave lave ono a fiai I lātou, sauni fo I le li ie, nei fo I vai taimi a wale tāpena ina o alo ma whanau I lo lātou waso sa whaapitoa, mātou te talo I lau puipuinga, mātou te talo le li ie lo wanganga pa ia, ina ia whaapena ona malutia I lātou uma le li ie, no lātou wola, whaapena ona fwoi le malosi I lātou, taunu I nai fwoi, a lātou wha o onga, a walo lātou waso sa whaapitoa, mātou te talo le nā ia te oelo mātou watua, whaamanuia mai oe le nei au auli, le li ie I mātou uma o loo iai o mātou mawhatianga, o ai se tasi o mo o mia lava lawa fio, pa I atu, pa I ifo, pa I ane lo wanganga, pa ia, mātou fo I le ngaluenga mātua, mātou taito o tasi iai o mātou mana onga le atua, e na o oe lava te sila fia, Yo o mātou te talo, wha mole mole lo mātou atua, se e hanga le lei mai ia I mātou.
Mātou tatalo lea li ia le nei tu la lea wa uli. Whaamanu ia ia I mātou malava. E la tu le swafa pele. Yesu keriso. Lo mātou alii. Ma lo mātou whaaola. Amene. Ia malo lava tamaiti. Whaamalo ia I tātou malava. Lea na mawhai. Ia o na mafuta mai la tātou tatalo. Mawhai fo ia na whaalongolongo mai. Ia o le tātou amatanga lava le nāwa tātou polo kalame. E tāhua, ma wha tāhua tele le tātou wola whaaleanganga. Ia I loa tātou teine matama. E le ngata ina e alu lea onga. Fia I lea onga. Maua le poto sala lau. Ia sau le fale. Ai tatau lava foi. Ona fangu la tātou polo kalame. Whaamanatu ia I tātou. E au foi ia I tātou. Ona manatua le atua I taimi malava. O lo tātou wola. Le ala le nai le ala ai. Ona whaataua. Tātou tatalo ai whapefo ngisi. Se whai so fo I la kakalo. Lawa o manga mako kakalo fo I le tae au. Whaalonga mai o tau teine matama. I ese lava lau tatalo le nā ia wa umo na whai. A o la tātou polo kalame lava. Ia e a mata tātou I le tatalo. Wa onga ia e tatau lava foi. O na muli tai pea I ai nisi o tātou. Pea whaapea. E aini so tātou e ngā leo akua I lea onga, a mata lea onga le whaia onga le tauwala aunga. Ai le aini a tātou lotu le tae au, o le tā wala leo le tātou polo kalame, whaamanatua I ate oe, o le isi le nei tawhai sili o na tāua I lo o langa, teine matama, ia o le tātou polo kalame, whaamalo sia, matau mawhai e fangu atu, le whaonga ina, ma le whaataua ina, o la tātou lava ngangana Samoa. Ia, whapena foi male malama o outou teine matama, ia outou wa mionga e tatau ona whaali, e pei ona iai a tātou tū, ma tātou wanga, ea. Ai sili ai la, le tumutumunga. Ia, ia whapena foi, ona tā pena e tātou I tū maanga, whakerisiano. Le lai onga whaile loto al whaia onga, ia matatalo atu whaia onga, ina ia outou whaalongo lelei, mai tau, pue mai foi. Ia, whai foi lau e tatalo, ia e manatua, nisi nao vaenga, e tatau ona iai lau tatalo. Pea o le taime te sala noa ia Yesu, e tamaiti, o le tāua lale nā, o le amata o le tātou polo kalame, I le tatalo e le popole a whaia onga pe kuainga whainga koukala. Ai e tatau lava o na amata tātou I le tatalo. O le whaata e ta inga le leile nā, ia male awa onga le leile nā mō tātou teine matama. E wale o ka kula onga whai mari whai onga. O ai na whaia oe. Ai le kali o kasi toa tele o le atua. Ai au te me whalita talo. Ia wale ngofo leima le mana o whaalongo le tatalo. E le lei o na e loa o le atua lea tātou te tatalo iai. O le atua le nā lea na whaia I tātou malava. Ia male neisi o si o manga au le leiwa o tātou iai. O le atua foi na ia au maia le ola. E wale se mawasanga fale o loa e whaatau mai e tātou wola atene matama o le ola, o le mea le nā, o le mea lofa sili le nā, lea wa au mai le atua mō tātou malava. Ina ia mawhai ai o nau tātou fia I le nei lalolangi. Ia, o ai lau tātou lea fo e o whaamanatu lo nā aso whanau I le nei aso. Ia lei to atele tātou. Ia, o mana tua foi la. E o whalal tātou polo kalame. E whaamanu ia whaatasi malava. Ia o tātou aso soifua maaso whanau. Leo au lene nei aso. Ia usu leo ke le maila. Usu maila e lusia ma ema le pese leo tele. Maile pese aso whanau. Ia, tolu. Ia manu ia to aso whanau. Ia manu ia to aso whanau. Ia manu ia to aso whanau. Whaamanu ia le atua. Hip hip, hooray. Hip hip, hooray. Lelei, oka se kou lelei. Mana tua foi la. Awalanga le fia wa le la sa whangau. Feula le keke au lelei.
ia au mai mau mea alofa ia i latou mai ia la avatu mea alofa mo e ai tatau lava foi ona e manatua e iai le taimi e tatauana e faafetai ia Iesu lau o faapelepele ia mo le ola ma le malosi lenā o le o ia te oe aua ia isi tatou o a ia lea ua tatou le toe mafuta ua tatou le toe talanoa la ua le o mafai ona toe talanoa iai oe ma toe taalo faatasi oe la lea ma o le malosi ma le ola le taimi lenei aua neʻi galo ia te oe faafetai ia Iesu ia ma faafetai ia tamā ma tinā i galuega lelei ma lava lenā e fai ia tamā ma tinā ua faalogo mai oukou ia vaalogo la lea foʻi laua kapenga tamā ma tinā i le taimi lenei tatou le ua tuua mai le aʻoga leai ua malōlō e fai le tuuaga a o lea ua o e aʻo le kauloko loka mai oe lea ua aʻo laga kauloko toʻatele io tamaiti i le fotumalama o kalemaga gaia o latou tauloto o te talitonu foi la ia ua toʻatele nisi o outou lenā ua fai outou tauloto le iloa pe oo atu le vai aso fou ia ua aumaini a tatou o faahali atu a latou tauloto fai atu a latou tauloto ma usu atu se latou pese ia e faailoga faatasi ai foʻi ma fiafia faatasi i le tapenaina foʻi o le loto a tamaiti lea ua agaʻi atu i ai tatou ai ka ua foi la ai halu lai le lotu pe ai halu le falo le faifeʻau ia faahali lelei laua mio magaia faalogo oe pe a talanoa mai le faifeʻau ia po o le tinā faletua po ou fai aʻoga aso sa foʻi faalogo lelei vaai lelei laua mio e manai ai o le teine ma le tama ai faali ona uiga lelei amio au lelei ia faaopoopo lo iai ma le aʻo ia maua le kauloko oka mimita e foʻi tamā ma tinā ia te oe pe a hoʻo le aso lea e fai mai lau kauloko oka sau leo tele fai mai mataga o lau tauloto usu le pese fai mai masiva mai kaga o le pese a le taine matama ia ua sa faapena faifai aʻoga ia soala a o laʻitiiti pei outou fai foʻi le tauloto a fai aʻoga ia o lelei maua le pese a fai aʻoga ia e tatau foi lai e te outou ia makuaʻi loko koa uma tatou aua le kagi na ia se mea lai fonga e kangi weloa ia fai lelei lau tauloto langa lea e fia faalogologo ia tamā ia matina ia po tinā foʻi ma tamā matua ia nai tou tenu no faatasi tou aiga ia e lelei la le o aku uma le loko oka ai e tū mai fai mai lau tauloto au lelei ma le leo tele faalogo mai taina matama ia ua lelei tele ai o lē fai atu fai aʻoga e isi siaʻuō le ana sau ana po mai le vaalele sau mai le vaalele mai Samoa o le faalavelave lana o mai ma lona tama o le faalavelave ia ua ave sesē le tagata lana ato a faapela o lē faafogafoga mai tatou le polokalame lenei ia e manaia foʻi la ae faafogafoga mai foʻi la tatou uma o fia ai foʻi ma matua mai latou o loo mafai ona faafogafoga mai ona o lea o loo saʻilia se aso mai le faigamalaga a le Air New Zealand NZ 999 po le NZ iva lea na malaga mai Samoa na po e taunuu mai la i le lua ana nei le vaveao i nei Niusila o lea la ua ave ese ai la ua mise la le ako a siaʻuō lea ma siona tamā ia tatou o loo maua mai le faasalalauga lenei o loo iai la le ato lenā o loo saʻilia e le taimi lenei ona ua ave seseina e seisi a o mea o loo i totonu le ato ia o loo iai se faamomoli mo se tagata i nei o le suafa la o loo iai foʻi lea o lenā la iai ma le vaega lea o le inhaler po le vaega lea e faaaogā e manava ai le tagata soifua po i latou o loo iai nai gasegase na o le itu lenā o le ua taʻu atu ai e fai aʻoga le taimi lenei mo i tatou uma lava a faapea na e ave seseina le ato lea le taeao faamolemole o loo magaʻomia le aga o le tamā o siaʻuō lea e manaʻomia lana inhaler ia auā le tausia o lona soifua malōlōina
ai o lea la ei oi la uo lea malona tama le ato lea na maua lea na toto e lunga o le vaalele o lea la o loo tau mawhai e sa ili mai foi oe lea e ona le ato le lopo o lea wa fese a ia tau ato a au nu mela la ne e te whaafeso o tai pe a whaapea o lea te whaafonga mai au le nai e te oe le ato o lua tasi lua ono iwa fa fitu wono tu e whaafofonga le lei mai lava o lua tasi o lua ono iwa fa fitu wono i ona e fesili lea mo flo ia po o tupai ai wha mole o lo o mana o mia lava le inhaler lea nei te tono le ato le nana e avese se ine le tae au ia pe whaafso tai fo ile fale le o iwa lua fitu wono ono o fa iwa o iwa, lua fitu ono o whaiva ioi. O le taimi o le polo kalame a mātou nei tamaiti lights. Ia e o lea lava fo iwa mana o whaia au ngai whaai loa tuai. O ngā ua lofa lava fo isi a uo lea masi ona tamā. Lea na malanga mai Samoa. Ai mana o mia le inhaler le nā wha amole mole. Ale tamale nei o mana o mia lava le ato pe ma fai lava a fai o e whaafonga mai ia vave whaafso o tai a tatou numera ia pe ma fai fo iona e whaafso o tai ma ia o pol tatou ofisa ina ia maua lava se whetso o tainga mo le kako ato le naolo o sa ilia ona o lo o mia le inhaler mo lo si la fia teine matama ia whaalongo le lei mai tatou o a tātou whautuanga nei mo oe, a o e nofo i le whale le taimile nei, pe a whaapela o le nawa e tu ua i le whale. Mana tua, a ua le taalo tātou i palaka po kio mōli, a ea, e ofo i le kio le a uli, kio le o ngā umu, a ea, ia po o le ki poki le wha o ngā e tina e whai eile, pe e whaati e ti ai fo i le suati po le ti le kako ki poki wila. Aua, lavange e mawhau e ke ka alo e omi. Wai maa ngai alau whaalongolongo male ngā pāpai lau omi. Ai e ono tupu ai seisi whaalave lave e lei mawhau wina e tātou. Mana tua o lea tātou te tū ua. Mana o mia ta mama tina sina taimi se i maloloa i foi i le ala poi tai au uma. A o oela, fesoso ani lo ia tama, e ala lo file mu fa longo fa tonunga tama matina. Ia ma oe ke fayangi si tu fo ye, e ono fa apo pole nai tama matina. O leisi vaenga, tātou au ale alu fua lava i fafo pe alu le fai toa, pe aku seisi le fale. A ea, le nai ai nei o te matutua, na fo i tama matina le fale. Aua lava, nge e halu fofo i le fai kokoa, ma e fia kala fai kokoa, pa e whaalongo mai, tātou teine matama o whautuanga ia ma whamanatu e tā uatele, mō tātou le taimile nei, au lea tātou tino nofo i fo i le fale, ia o tātou le a onga, alu, whaamalosi whaamalosi ka koulai le a onga maka, makua i alu, iai malmalosi, awa le na lava fa awa o tunu la onga mata la fa ita pena lo te tamaiti a onga mata o kalema naia ia toa anga tato le onga toa anga ya o le pesele nai ta o mai fa ya onga sau le fale usu le fale le pese nga usu fa tasi mata mama tina wa e lo tene matama ia le lei au tato tala tato fautuanga na mo oto ina ia awa fo ina ia nisi fa lave ia e tupu le fa no tato aua le alu foi fa foi le aula kele no foi le lei e alu foi le tavale aua le ka alo oi fai koko o le tavale e ele si au vai alu ka vale e ngofo omi ia wo le alu fa malamo le tavale fa alongo le lei mai o to woto no le tavale no foi le lei no foi mau te tono lo no foi le na o uma na fa mau te mama tina ia ona to o mai lava le fale o kalema ia Fia whaatasi matama matina. Ia ai maise o le au lia uma e tātou o le aso lewa tau whaita pena uma e tātou telefoni se o tātou tala ata e au pe au lia le lofa o le atua tātou tala noa i pea i le nei fo i vai taimi ia ma le aso tā ua le nei ua tā pena tu i ai tātou ai mō nei mana tua tātou whaamanatu nā ma tātou whaatonunga nā lena tau ma whaiwhai a ngai whaamanatu ina ia tau sia tātou wa lava le saunga le mo tātou tēne matama whaingal nā tātou polo kalame le nei awa uli
tō whā soifua, alofa atu whaiaonga mo utou malava. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le wā tō e walu miru tōna tāle o lei tūla e whā o le rawa tō lunga tū i o le polokala me fo i o le tūli ma tā ngau o le whanau. Pia wha tō tei ele le whalito i ana tāsha wha e lua o le whala popotonga o le tā sia po le sosa i e te o ngā amanta e wha ngai nai le ngata sa mo i tonu o ni wsila. Se i o le ele so lua o le vai aso a sango na tō e mo fo i leo se isi wha poponga o le tā tō polokala me da mo le whanau. O tō lunga tō i nama se tō tū mo i sa mo i le reia so lulu le so lua ni al masino o ke topa lua afe lua wha a whai wai isa ngana o le tō te mali e potoala tau tai e le taimi sasi e la na wa ai tai te anto le tualo tau soifua e maso manta wala i la so a tau toi fisila whai ma futapa i lunga o peamba ngalu o le ea le polokalame o le ngangai fo whaiva ma le fionga ia pe sta le anto o savea e ma Isaac Paunga o le anto bafutai si e really tulai fitu i le fiafiana neis wheel de fo e le uso ia sau se i au lia le tula e se fol. Yes,